Soifua si mai whaafonga I telefon mai atunu e mamau ma le Pasifika. E momo atu ma le Vatikano, ua tau whai solo atu wha mai senga malo whaanga mo le tuk malo le whaarurunga le Kalesia Katoliko le larangi Pope Francis, le na wha maonia mailo na tuk malo I le asona nafi le Easter Monday. O valu tau sanga le soifua le Pope ma o ta ue li pote le stroke, ma le wha le tonu I na whatu na fiai, pe o na wha iloa le Vatikano. O na yaso o tona yato le whamna tuina le eseta sa awa iai Pope Francis e sa uninga whalawa I tele a o whenga iai malu I tau lona soifua maloloina. Whairoi li po te o kātina le umai lalo I fo le valu se furu tau sanga le Kalesia o le a poto e whiri le isi taitai o le e Kalesia o le ai mai masani o nei le vao le lua le tonu vai yaso e whai ai le whiringa a o whenga iai le e Kalesia ma le periota o whaanoa noanga o na o le tukmalo le sa taitai le Kalesia. Mai isi ripoti o lana mamaenga, lo ia ta ua ia fia te wina o ia I se tunga mau e peo na masani ai le to tele, I le whanua I le Basilica di Santa Maria Maggiore I Roma, mai fafo mai o le Vaticano. Iran ma Amerika, wa mai alawangalo na lua o feutena inga Amerika ma Iran, e whaatatawi mata uputau niukilia ma ua whailua I tu umai lua, wa iei se tūlanga nga I luma o ia talanoanga. O Roma na whaiai talanoanga ia le vau I tu e lua, wa fuafua le sto na ila o le vasanei le isi talanoanga e whaiai o man. Ma ua whailua le whainga maloa Trump, o loo solonga le rei nei talanoanga, le ala le wa mariri ai e toi fiso tai. O le whaamtalanga fwoi wa whailuane le minista o le vai whafua Iran I le solonga le rei o talanoanga. I le temi wa sola sa whaamata ua nei Trump e ono whao ngāle militeri a Amerika e oso whaiai nisi o no whanga wha niukilia a Iran pe a whai e le tau nuu I se marienga talanoanga o lo whaia. Mai sa sae tu te tonu, o se ofisa sinia Palestina e masani whainga marienga le Hamas ma Israelu mo le tau fio vesinga, o ia whaailoa le BBC o sui mai kata ma ai kupito o lato whaailoa ane seisi whainga fou e ono whaamutai le tau wai Gaza. O whaailoa le tangata o lo oanga I sao lava le whainga I le mauai o se nofo fide mu e le vao le lima I le fitu tau sanga le umi ma ia wha sao loto mai pangota mai I tu e lua o lo tau fia pe le teminei ma ia nga I ese mai e lo ma Israelu mai totono Gaza. A mai e se suisi ni o le Hamas o le anga I atu I Cairo mo le whatanu ino ia whiutu na inga a o le masina o tua nai na whaawa waile o swa ia pēr Israelu o Gaza ina ua whaale tonu na marienga sa iei le vau I tu e lua I le teimi o sola. E leo iei se whaamtalanga o tā ua Israelu le fuafuanga fau le pe o na whaelo ane e le sui le mai Palestina. A o le stona I taluaina tā ua I le pale mio Israelu Benjamin Netanyahu e le wha umaina le tau ai Gaza se I vanga na ua wha umatia le Hamas ma wha sa o loto ane I lātou o lo ave wha pang tā. I le Pasifika I Fiti, o lo whaia nei se suenga leo Fiti se wha lawe wa liputia na oso wha iai e se kulupu o ni alii se wha a wha ngota Asia sa taula le lau mua Fiti o Suba. O lato wos pa iai le au wha ai le wha I unga le vasan te nei, ma o nisi o videos waria I le social media, wa iloa atu wai leo so wha inga lea, o le au wha e le kulupu lea pe ama le toa lima alii, o lo kava fōlinga, ma o lo wa ai lea video le tau mawhai o le au wha e puipuia I la tau mai ios wha inga, pa o ngā ai o fe whangota. Whai mai leo, e ei tangata lo su eine le te minei lea whalawelawe, a le wha sa tau lei suwa mo le wha moe ni ngā ruenga tue wha le leia, ai oso wha iei e kulupu lea, e le tau mate o le nau e ngāo ia mai le wha whangota. O lo wha au nei la suenga, ai leo tā ua nisi o le au wha o wha mnua ria, mai ia oso wha inga. Tala muli mai New Zealand, o se tasi o alo Samoa mai ei foilo na pito maoli o Bailey Poaching, le wali putia mai le Radio New Zealand wa ia maualo na wanoa se tasi o ata wha solo o le Series 4 I le Netflix e wha ingoa o le North of North. Whai mai le lipoti a Poaching o se actor, whai me mali e fōi po le comedian, a o le show lea mai kanata na tausini o ai moso na wanoa le ua whamni ai nai. Iei fo i tangata New Zealand o au fiai ma ngā rue whaatasi le North of North, ma ua whairoi le ripoti wa mawhai neo na mai moina le ata I le Netflix, a ua tōta riu mai I New Zealand Poaching, e sauni ai mo le New Zealand International Comedy Festival I le polkala mepo o le whaalinga
on the shoulders of giants. Ia o tala nā mai le radio Samoa mo le amatang fo le nei vai aso manuia ngā ruenga o whenga iai. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Huge news about Little Chicken. Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Avia maua sosa, omega ka, dianga lowi moa, omega ka, sabale tau mofie, omega ka, fili mai loile omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai manukau ne, omega ka, umalole keisile omega ka. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O te whiwhia toi whaatalofa mau wholofa I a te oe ne nei fo I vaenga o le whaawawina o le tautua ala si ufonga o Samoa. Le Radio Samoa sfulu lima I vatolu a mo I Aukilani tawalunga atua ia tātou tala mai le Pasifika ia whapena fo isi atunu o le laurangi. Ia whapea fo le o unanga mo le tautua a le telenga ia whongabua ia po le tofa fo ia se manu Francis Ioane. Walolo soifua muduia mo le langi mama. Fatalofa ia te oe ma le nganga fia, ia ma le nganga whaftai fo I wa tātou toi whailoai I lumba le nuu e le o tua le nuu whailoai fo I pu e manu e le o pu e mala. Futia ua sola, ia ma le maliu ma le toi tū, manu malo le tātou li whaolo I Jesu Kiriso. Le asa tātou whaamna tuina. Ele lalolangi a toa o tangata Kirisiano. Ia. A whitaipe a whaisa e maua le nganga moni mo le autu o le sa vali o le toi tū o le li whaola Jesu Kiriso ina ia whaola ina I tātou ma tātou toi tū foi ia pe au o mai leoti ia ma whape nā foi o na tātou huia leisi whai tutoa e o atuai I leisi tū o le veli ia ma se I wha masingo inga o kou makako umai kako me e whai ia e kari era wari era para aide pa mo mo sambon via le fai unga le vaiaso sauninga ia o tulenga foi o le upu fola ale au fai ngā luenga tutofia le tua I fata fai taulanga e fia ia fa pena foi na maua le avano e fea sia iai a inga uomba e masani ia anisi foi na malanga mabau mai Samoa Amerika, Hawaii, Australia. Mai si lawa fo I vaenga o New Zealand nei. Ia sa feta aloloa I ele tunu manatu sa manuia me uma. Aua fo I se to na I le lei matali le sua. Ia ma fa pena fo I ona. Feofo futai le lofa maleanga le lei o le tātou tapa au sili le langi. Ina ua tātou wau lia mai lea aso fa pitoa te le lava bea. Tātou te talandoa ma whaasoa I ai awa mantua fo I o la upolo kalambe le asto na ina sei ma vai atu nei o le tāno awa te mo waile sao. Le ai ma se mea whaaporo kiki na tātou talandoa ai pe a awhia ai se langona o stangata na o mata upulawa siri tau le tuspa ia ma le atua ma le li whaolo Jesu ke wisala vea I fo I masakaki. Le ma se mea sa tātou talandoa lava ma whaasoa I le tūlanga o le tāu o telepeno vai atu.
na utapena mai le astofi ma le asfarele malolo le asfarele ele tele yo mata upu fa purkiki o mata upu fa upu fa yo malo ya ai ina ua musuia wele nganga le tua mo le musmusu mai si utama fe mai le toina pe ya lau tintilo tui bai le atau malia o si watali o va vai tu ne ya uta pena nga o purkiki ai kupu ele vesi mo le pisa ai ma fo fo le ole aso ole toi tu me koe kukai o leo sa Yesu o lole la songa fua ma lea solua en koe amaka fo leo la wami ia o whakua lele alala le na o le tele la o mata au pule lava ia so le ua umai i lea solua le nei ina ua mahe atu le maliu ma le toi tu manu malo o le tātou rifa o lo Yesu Keriso whatalofa i le tawhatolu o le tātou vandanofo vai atu ia le a fio fo i o tupu mai o le atunu ai mai se o pa ia mamalu fa le malo pa ia fo i mamalu fa le anganu ia ai matua le tuu ia mama lunga se vi ingo le tua le na si i le aso na fi ia awa ia le tua malona fina ngalo o le ua se fulu minute o te ai ia le tu la e fa ia o la malo fa lo lungia i le nei aso e tamua ai le tātou porkalame e le fau i lau sila ma lau whaafonga awa o ia lava lea o leu lua i lo ia lava lea na o wha feso o ta ia ma tātou talanoa ai fo i lona fo i anga vaa ia e mai se fo i o mata upu tau le tū la fono o lo ofisilingi ai peitai o le tātou talanoa ngai le so ma le fionga a salamasina tim toilolo e whātatau lea wa o ia lea o le li ilo ia e fisilingi e le tulafono ai mai se ua tā pena le lei talu mai le tātou sa ilinga malo le tā whatolu lea sa whaatino nei e maua mai ai o tātou sit seni New Zealand lea na ave sea i le awhi iwa sa lau valu sifun ma le lua lea la ua toi whaafo i mai le lua awhi lua sifun ma le wha o lona ofisa lo ia Salamasina and Associates Lawyers Limited o lo ua nga i ai ma whao ngā ina fōi e le tātou vaenga e pei o na o Samoa vai la pei o le vaenga le nao leo o lātou ma le whaliu nei le la ioi o whaururu i ai i le ftelenga te le ai Edwin Puni ma le lātou ofisa fōi ia ai maise o le fionga a Salamasina tem toilolo ia ma le nganga whaaloalo ma le nganga fifia ia o te whaatalofa, mau whalofa atu, whawhelua ia tu fo i lau fionga le lilo ia Salamasina, whawhitai i le avanoa o tāwhelua ia i whaamoi moe sa manu ia fo i le eseta i lau fionga ma le wharetua ma le ai ngā rei. A whio maia i le tāpura kalame ua nganga ifo Faiva Samoa, malole, soifu mria. Ia, malo whaatai sa vea tu sai fo i ma le ne avanoa tātou toi whelua iai. Whaatai fo i le nei taimi o whaapeo whaamnoina ia awa fo le whaatata noina o le ta upo nei sao no iai manui a le sleta eu ia fo i le so lolo war tau ia mas fo matani malo sa fena ia whaatai le lofo le tua mal pui ia whana o le tua i me umasata to ia ma taton fo na pa pena fo nai tu whaatai le lofo le tua o tato whenua i lungo ole nei taimi ia wale tu lang punel fa moi fa taila alo fa taila o fionga le liloia Salamasina awa ole talandoanga mua ina o fa a mata le por kalambele nei ole nganga ifo Faiva o lau fionga le liloia mua la basa ta fa so ta ia mata talandoa foi mata tala alo ia le nei por kalambe ia fa taia tu lo to tali vala au ia ma ole wa e fio mai ole o pei wa fa tumu I lau ofisa, ma lau tautua, ma nisi o tau loia, ofisa loia. Ia le fesoasoani I o tātou tangata ia na manu malo. Ia pe whaamdia ina fōi, I le tātou sitseni lea ua toi whaafōi mai. Mo I la tau sa soifua I le awhi sa lau luas fulmalwha, se I o atu le aso mua o Januari, awhi iwa sa lau fast fulmaliva. O la sau tanga I malasila sila I le, toi whaafōi mai tātou e o a I tua. O le toe whaafo I meo le nei whaamrianga mo I tātou o lewa na tātou whina wai. Ia ai sa poloka e le parliamentary o New Zealand,
Iai fo I le vai teimi no atua I lo ia mautuna ia mawhaasaini mai o tātou te tai Samoa a o lea ua toe tu ulima mai. Tawala mai I le whaipule ia te anau tuiono o le green. Ia whaatasi e fo I ma le langolango atu o le tātou whono fautua le fionga le konsula malona ofisa o le malotu to tasi o Samoa. Le tāwha tolu o le tūlanga sa iei le sauwha inga whawhengainga a whaiwhi au Samoa. Ia me se foi ia le tauba whai mai o le whtalenga e tili aimba le fionga le arorii ia whipule ai. E winga I le tātou sa ilinga malol. Ala se tanga imba le silsila ia lau fionga I le lea whaamrianga o toi whafoi mai. Ia, langa lela o vai atua pē mai ia le tātou masini o le Zoom. A tonu e se taimi no tangola I le tale pese. Ai o le a whafso tai I le tātou se I tamu whaipea le tātou insinia. E to e whafso tai atu le fionga sala masina langa I tā ua tele na tā upulu nei. O le ua to e maua mai le tātou sitsen. Ia, ai pe o no tō whafonga iai. O lo o tū fesili pēr nai ta mam tina mātutua. I le tūlanga leo benefiti. Se longa la mai taunu mai New Zealand. Fato a mawala ia leo lau benefiti. Ai leo le pensiona. Ai leo le full superannuation. Na paule vaenga leo ua mawhaiona te tala mai mo I tātou o tinam ta mātua leo ua mawala tu sitseni. Wana o se vaenga o se whaamdianga ua whaingoina. O le emergency benefit. Ia, o lo maua le tolu se lau valu se fulu anga ia tu le wha se lau lua se fulu. Tua ngā tupe nā lo o maua I le vai aso. Mo I la tau nei. E whaatalitali ei ia swinga o le tu la fono a le department lava la tau ia, department policy changes, a le Department of Internal Affairs, a mai se le Ministry of Social Welfare. Ia o na maua ato aila ia leo le nā whaamrianga. Ia a o leo o te tala le whaamrianga le nā mō o nā i o tātou ta mamti nā mātua sei. O na sai me pēr le lope te ubuto e mō mai se awanoa o le fionga le li I loia. Ia salamasina tim toilono. Langa o nā e tau te nofisi le fia. Kia o le pēr le kise sa mō la tau ia. A o tātou I nei. O lolo wao le talo le tau a wha le tonu e fo ma le wifi. Ia whapena fo I lea o na slow wai ma tele ngese ia le tātou sota inga le internet. Ia ai ono sa I mai pēr. Talo e tau na maua se amano ia e toi sota. Ia ai mana tuala. A ole I toi mo mai se amano le fionga ia salamasina. O lea ua maua lea fo I le. Ia whaftai o lea ua toi mo mai le ia le sota inga malau o fionga le li lo ia. La se sila o fionga I le tā ua nei whaamurianga ua toi whaafoi mai I limo tātou tangata na ave e se le awhai se lau valus fulmalua. Whaaftai mo whaafsili o fionga sa vea tu sai ma tu langa puna e ne vai taimi po e lava o nano ta inga leo na I tātangata fo ina ua manu malo ma whaamuriaina tasi la whai se lau valus fulmalua o mawale ava noi whaapeona vea I tātou tangata whapeona siksengi insil nei le tūlanga pina. E pita iane o whanau noa ua ave sea mo tātou. Ia, le tonu ava le nganga ma le loto fo I le ui ana tuai ma e tō tele fo I lato ua whai langi lato fo lango o le mauni whaamuianga. Ia ai whaftai le lofo le tua I lato lo toe. Ia lo ua maua le ava noa whapeona ona maua I le ava noa e whapeona maua lato siksengi e ma o mai fo I sila. Ia wale tūlanga puna ia mai se ana I o tātou mātua tua I tūlanga puna ia nei vai tei mo soifuanga ua mana o mia le tūlanga I mea fo mai ma me whapena fo I le a wale soifua la manuia I tūlanga puna ia e whawhaingofi ai le lato o ia me se fo tūlanga I lato soifua maloloina. Nā lila. Ole... O tūlanga na whapena ia whapena. Ia ole tulanga folele ufaperitania. Time is the essence, and it is a race against time. Ona wapabe ona matutua na yo tatu tamam tina matua. Ia ai tatu te le o maua lava le ato toanga o whaamdianga. E pe ona ile se fulu tausanga o leo lo o whaatulanga mai pe tauna se fulu tausanga e nofoi. Ona maua leo
o le full superannuation po o le pension fo a o la le vaenga le o te tala mai nei a se ngai le finangalo o le matanga wenga manisio fa amlianga o mfaio na sulfa ia tuai ia o tatu tangata i lo ofisa ia mafatino e whaftai mo whaafsili al tulanga pene iai o lo whaapeona e whangai tu ia i lato lo whaapeona mawale avanoa wa whangai qualify fo i ma whaapeona apply e lato siksengi wa o lo maua i lato le vale o tausanga le lua tasila whiipa sa lau lusu valu e o tasila whiipa fasu ma le valu le vale o lo whaapeona qualify e lato o nai tangata o lo vala au mai whangai o i lato ia le o whangai o tamā matina fo i lato wa whamuniaina i o lato tausanga pe le i whananau le vai o tausanga i lua pero tulanga na whapeon tau whai fo le ofisa whapeon so soania i lato a wale applying o le whangai o le partnership under the partnership ale e whangai tulanga o immigration ia whapeon recognize ai le whangai whangai le tamā po tina ia e whapeona whaatasia i la ua tulanga peona ia e wal teminei na o tangata lea ua whanau ma whaamaungaina i vale o tausanga i lua lusu wal ma whavat tulanga peona ia le lusu wha ma le whavat lusu wha ma whavat ioi tulanga na peona ia ai whaafitai ia i la vano lewa ia nei ia lewa taitonu wa whangai a whai e ngā ioi o tulanga na wale e whangai o le aplengo siksengi alu sa'o ai ai o le Journal Affairs ale malo sila i le siksengi ai o le sila vaenga le na o mia le fonga i ngai pe o ta ua i lato i le qualify la tulanga le a o lo whapeona o tamā po tina fo i o le whai poi ai tangata leo o mo le siksengi ia e fonga i whai apply a ngai immigration i o tulanga nai whaisinga fonga i le whapeona te whainga benga wha tulanga ina ia mo le wha moe tu pona iai le whaafesina lau fionga nei tu la whaafeila o lona winga la e lau fionga le liloia salamasina a whai entitled i ele tamā ina soifua le vale a le Faiva se lau lusu ma le wha ma le Faiva se lau fast full ma le valu e te tau la o na whai mua lana application e tau wala atu Department of Internal Affairs a umaloa na grant alon citizeni o le tina lola leo wa fai pipo iai o na fai lola ia lea o na nga i e fai le application ile immigration services o sa o lea o ngā tonu asa vewa e sa no iai ma loa whaatai o le tulanga tonu ana o le whaapeona apply mo mua le o le whaapeona maua le avanoa le ua peona o ta ua le ua guarantee ali maua siksengi o le sa whanau le vale o tausanga i e lua ia a umalo mai ale le whangai le whamoemoe ma o whamungaina ia o na whaatua apply doa lea i le whangai le immigration i lunga la o le tūlanga pero ta ua partnership category ioi awa o ia lea o lo whaapeon whaipoipo i le tamā po tina fo i o whamungaina na application i le siksengi o tūlanga ia nei tātou a whaila i eise whanau o le tamā ma le tina lea wa mawhai i fo i la o na entitled lai fo i maanga waa i le whai o le mea le whai o le lato apalai lalo o le parents po le family category i le mata upulea o lona winga la ua tala whea ngai le le iai ia le tātou whinaunga i li tau whaapipi ia fo i ai te sentence i le taimi o le original argument o lea la ua tātou so solo le lei le vā e mawhai e o nāanga waa is tangata sa unua e sa o le tala leo te watua pa malulu tu asa ve tuna sa no el tulanga le e lava karo e clear lava le fanga au mai ngol tula fono mal tulanga na ila to lava na ila to na fana now ile va lusu family Faiva ile tulanga pena yai e kona va apply no sting ele uta waila fanau fa malulu atuai pa ia malo Samoa lo fa fong mai nei po klame le ai ele o fonga ele o lave ai tulanga le na o matua lava o fa ma ina
ia ua sa fananau latou le vale Ma ia lo. ai mai foi la le foʻagai le toʻalua o le ua vagava ia e faapea ona apply la i lalo la le partnership na le through the immigration department e faapea ona iloiloina le faamoemoe Ma lo faafetai la tai ta ua tele awa o le mele na tatou fina wai. Mo na o i latou ua whāna nau i le nā mai tau. Ai aua yes nei toi whaalave lave i ai i descendants masuli. Awa e ia toi toso i fo le mata upu. Ona Ah, umi alea. A o ia lea na o le whai mafuli o tātou ta mapatina mātua i le ia lua. Ma le tuunga mau. Tu lou le whaafonga mai wātu ia langi whaasino i le tunu. ia Ia, o le tā ua le nā i lau whionga salmasina a. io e sale lei lava lau fionga a savea le tulaga pena iai le tulaga pena taʻua o sa taumafai Ia, ua koe keke mai fo le mea. Ia, ona sai mai pēr le tātou tunu. O le mea tā ua le whai mamatu le numera o le telefoni lea e maua e le fionga le li lo ia. I lona ofisa manisi o le atali e tu fo i le telo nisi fasili o le lua ono o tasi lua wha mau i fo le tātou numera le nā wha mole. Lua ono o tasi lua. Lua ono o tasi lua. Ma le ia le telefoni na e te wala au iai. Ia, ona wha penale, ona wha sino atu le lātou ofisa. Ia, po le tuatusi e a ngai ai ia le tātou atunu. Whaingo fie, ona whaile appointment. Ai mai se o tau ia lea ua ngai ua maua ia sitiseni o nai o tātou mātua. Awa, o le update le ua mai nei, ua si lia i le tasi le afe. Ono se lau, fast full ma le valu. I lātou ua umona apalai. Ma manuia, ma maua o lātou si. Tsen, ia, toi, watu le avanoa i lau fionga, o leo ua wha leo pēr i le tā telefoni o leo ofisa, o le lua ono o tasi lua. Sao noa leo fionga salmasina. ia o le numera na o iva lua ono o tasi lua ia e valaau mai ai pe ai nisi fo le tatou atunu o loo manaʻomia le fesoasoani ia valaau mai aua sinofo ai tulaga peona iai le faamoemoe foʻi lea avanou tatou maua ia lenei taimi o faapea ona faatulagai le faamoemoe le gata foʻi lea ia o i latou foʻi o loo faapea ona iai ni fesili foʻi tulaga lava tau ai le tulaga lea ia e valaau mai au tino foi valaau mai aso se tulaga peona iai ia e fesoasoani ana nei ofisa foʻi tulaga peona iai le faamoemoe ma le faamalamaina foʻi le tulafono ia ae faafetai avea mo lenei tula faafetai foʻi lavanoa ua tuina mai mo aʻu avā le tulaga peona iai faamalulu atu le ilopo lana fai ma mokumoku ai le ta connection ia atoa o anga ai o le tau le tātou nei pai. E sa lele lava lau fionga le lo ia sa le masina. Ia wha i o le pe le tise i Samoa au tātou o le whau e wha le tonu le talo le tau o wha le anga i le interneti ma le wifi. Ia e tātou te ono sa i pēr ma tau momori le sa vali le atunu. E ma whaina e sa noa inisi o wha murianga i o te tala mai mo i la tau leo ua maua la tau sitsen. Ia ata tonu o kile ele ia te asanga va a foi le tulaga pena iai le me tau pingi fiki ma tulaga pena na o eta ua le national superannuation for the pension le ia se futa usanga i fatali ai ia ona fa pena ona fa on ta sanga i le tulaga pena iai ai te tonu fo oni yo ne te o misrepresenting as tulaga ai sili lava vala au ile fo ngai le income fonga le working income o i latou ia o iai le agavaa ma le tulaga e tuusa'u atu lava le tulaga peona iai nei te fo ua faafeatu samatalaga o foi faapea o salamasiga le fai mai avatu e faamalulu atu ai ala fioga savea geke ua sese sau faamatalaga ua ola ai lau fioga salamasiga e lau susuega ma tala noa atu ai fo'i le tamaitai faipule ia Carmen Sepuloni. Whapena fo'i le ofisa o le fionga le li faipule ia te anau tuiono. O lea o mawhai o na whai na o le lātou benefit, fo le tau le emergency benefit, e whaatalitali ai ni suinga o le departmental policy changes. Ina fo le MST.
Tēnei mwhai ia na whamangalo ia le se fulu tausanga na mō na o i la tau lava ia. Ai alo no winga lai le teimile nei. O lo so soani lo ofisa e whamaupopo talo sanga nei. Ia tulanga na lo va pena ma so soani lava so sisi lava vala au mai ia wa fo tulanga pena ia pe o ki information ai o na mia ma to ole pe fai poipo pe fai poipo ia e mana mia original copies fa mole ia wa tulanga pe o na mia officer ia o tulanga pena ia fa moi ole pe fai poipo ia ole Onga yo o passport ye pe fangau o la kulanga ngai fa mau ia foi le ngoa mal tulang pe dai ole sia tulang foi ngale ole eso ngoa o ai tanga te ngale e ke wo sui le ngoa fo ngai e se vai te mi lumo mai ia ai le lo o le ngoa le ai le pepa foi le pepa fanau por tulang pe na ia o tulanga na le faisinga singa tele nga benga fai nga ia o ngai e mga o mire tu la fone fa ma ni tonua o ele o le pepa le o e Samoa e telefone ai singa atino i lunga tu la fono mo ia tu la po le swing of o le ngoa ona ua fai poipo ia na mo vai le pepa fai poipo ia mai uma ia mas fora tulang pena ia pe fanau ma tulang uma ia wale fa tino no fa moi ia mo le ka penga ingol application na ave I tunu immigration o le ta ua lo fionga le lo ia sala masina afa pe e manuia le application e mafai una to refund a to mai le tupe le na fa ngai fai ele ta sanga o sa ole e ole lava sa vea e toi one se fanga grant le citizenship e fanga ele tangata lo apply e toi mo uma mai langa tupe le nga bitu sai le se me o to ngia langa sikseng langa sikseng ile tu langa pena e fa tai foi malung I sila mo le foi so so di botato tangata e fai foi le ma so so di tangata ele fanga e toi mo uma mai langa tupe le nga le fi le ma tong ya wala va tu langa pena ya ile le amount le arfa kasi mal application ia wal fa foi na ia tu foi mai le o le fongo la file once if I put approve le 6 ia ko mo le o la refund ai fa fela I la toia fo le ua le talia talsanga pe ua toe withdraw la tu talsanga ia o tulanga na fo le fa yo sa idea para me wala inga withdraw por ese de fonga le tulanga wa me uma fo yo tulanga pona ia e va ia officer po nga lo ese time la to para tulanga por le foto officer por foto nga ia o tulanga na pona ia ai clear cut le fonga le fonga le instructions a fonga ia officer e la to wotalia tasanga e ko refund mai la to tu ma la to fino to ma lo va tai a watu le fa malo I lo fionga ma lo to officer lo ia me se fo le asa foundation ia fa pe fo le matanga ruang o le fa la putonga le fa liu le la mo le so ani ta u le nei mo na yo ta tu tangata ai me se lava o le te va vai tu la fono e le son statutory limitation fo le po le tulanga e ai se me fa ta pula ai ia le tu la fono o le taimi lava e mawhai ai, ma a ngā iatanga te whaongal tu la fono lea, e mawhai lava o na whai e leisa o na tapula, o le sao lea. O tu la tonu analo e sa vea, e leisa me o ta fiai, pa ona mea ia, e matu fo I le tausanga wo I le tangata leo lo apply, o le manaya leo lea, wa whai a wale tu langa, e mo e fo e te ira so soari, e isi o tatu tangata lo whapeur manatu fo ngai wale fia o mai ngei sila. Ia ai la ua advice fo ngale, nai mātua fo I wale mana o rātou e nofu pe Samoa, la ua advice fo le, fai pēr o rātou 6 ia wai le mai loa tulanga pena iai pe mna mia le fonga le tulanga o fonga o ngase fo e malanga mai ia la e mo le fonga le to tonga al pasese o so mal vale le ia al sa o la vai o le pal mai ia no mas to ta pasese mea la o io le sixeng dat sixeng o sila o tulanga na o te ta sangai mai fonga le tulanga fonga
e whapeona o ngā tele tūlanga le whai pēr sikseng, pe a pe no fo Samoa pe latu ngā, na whai pēr ia awane esea su tūlanga molu mana i o lato fo e soi fo marolo inga, lo iai lato nei o langolo tato iai. Maria lava wafte tele lava i le whamanatu lau whionga a le tāua le nā i le whafonga mai e Samoa. Le numero le nā o le tātou ofisa lua o noono o tasi lua lua. E manei le nā wala au, maua le avanoa e talanoa ai ma le whionga, set le appointment, ia o nā ngā ile e talanoa ma whaaleo atu e le lilo ia. Ia me mana o mia, tau te wheiloa ia ma a mataloa. O na whaatino ia le talusanga. Ai whawhea nisi o loo mna o mia mai le whasosani mai Samoa, ma whape te ua ma na o e lafo mai ia le lato application, ma mea whape na e ngā lui il tau ofisa, e mō sa wanoa? O le tūlanga na, e maua le avanoa mātou te whaatino ina i whanga ma tūlanga uma, ai mā nai a le whaatino i Samoa, i Samoa le whaamoe moe ma, whaingo fie fo, wala ele embassy a isi le Samoa e fa pona laf a wi fa so kai ma tu ya application ma tong le fi ele to ya mes me wa ko la ko mai fo ya ma to ye to ya lu fo ni ma tu ya fo ile the processing time ya ai ma na ya le i fo sa wa nga embassy ya ma ba tu la ngai fa mo ya na tali la to fa mo ko na mi ma lo fa te le lava wa uma ofisili la ufionga le ele li loia o le fo e madino ama to le vai ai o le a fa wau pe o na ta so tai ia ma fa pe na o na fa leo pe le tato numero o le telefoni e vave ai ia so ta inga ia ma va no ia nga ia tuai ia nai matua ia ma la tu fa na e fa mal malamba ia le mata upu ma me mana o mia i le taimi to te fa sanga ia ia upu buli mai lo fionga le loia lo fionga sala masina ta ma vai ai tai lava la fiona sa vera tu sai male nei taimi o tata tanoa fifto e fo ia tu la sile sa fa pe fo tangata le wa withdraw la application pe la tu la ngai ia pe no fa ilo atu e manino na vai la to e nga va e to e mo la to refund a fai wa yese tu la fo nga le fa pe e withdraw la application ma wele na mia se so ni le tu la ngole 6 e funga e mau ele mau ato mai lo tupe ai mau mai nga se pe se lau ko su long ka lai ko mau mai se so ole afa fo nga lo le mount pu da mount ia o tu lang fo ia walu table office process la application ia pita ya ne le wo su lo manatu mo lo mana o ngai e tele mana e fa pe fa wa application ia ona mau mai le ole afa le ia ele mau ato mai le fonga le file nga tongi oi ia wa le file tongi ata fonga le application e bo sala mar fata la fa su mal lima bo sala mar fa su lima le tala ni sila la le e fa pe ona la fo ia toi mo mai la tupi na pe a fa ye mo la fa mo ni ina la application ia fa la le fonga ia wa mana tu fa le wa mana withdraw by the application ia nga se e fonga ia nga se pasu o nga e se lau to so ta e fa pe na mo mai ai le mo ato mai la lu se lau ma fa ta la le na tongi mo le fi de pe na tongi ia yo le o se fa tai lava sa ve mo nei taimi ai am ne tele le tu la fa ma ada po clamia mas fo ile longo pure io o tato atu no fa ma lo fa tai fo i me umo o to ngalu ai ia tai tonu lava ia ave fo nei no e fa peona fa tai atu ai la to umo lo fa peona lango wina ne office ai mas fo i office umo lo ia ta ma fa na Samoa ia mas fo immigration consultant ia fa mania le tua ia la to mas fo i tu langa pona ia tato ngalu ngalo fai you know tato te share ia wale manuia o tato tangata Samoa i tonu nia tonu sila ia te tonu fo ele uma ilta ta noanga mo fistei mo luma o mo fistei apa no ia pawal meta talo le tua ia mo pe ta ul malosi ia mai se fo ne mai taimo ia ne vai taimo i tonu ne malulu fo te tato nu ile ne vai taimo malulu ia famnia le tua fa tai sa ver mo lo tai famnia le tua i Samoa ma la to umo mo le avlo fa no mai ai ia le tua fa tai lava ia va te tele la fionga sala masina le loia mbale mamalu lo to ofisa o tonu wa nga ndi talnoanga awa ole afso ta iatu le to tele foi
ia mafasilingia lau e fionga blau to ofisa Mosef Sosani ai fa mduia tele le tua manga le lei tiute ma Faiva lo filima le ua Gagaifo i Faiva Samoa i le so ai mai se fo i lau fionga fa so i fu ia mo te minei Yeah, fast for Samoa. Lau fionga sa masina le li lo ia sa la masina tim toilolo e te maua le telefoni o iwa lua ono o tasi lua fa fonga le numero na mo i lato uma o le whanau o le whanongolongo mai o ieina i utu mātu o le nei teimi o le tausanga i New Zealand nei teimi le nei oe a ngā ilo e whai le nā tauranga o si le lei mō na ilo ta māmalo tina o le uo mai i New Zealand a whai anga waa i le whaamarianga le nei whai loa pe pavala au le ofisa o Salamasina Tim Toilolo and Associates Lawyers Limited i le o iwa lua ono o tasi lua o na whaasino o tuaila ia leo le tuatusi o lo iai. E a nga iai whaile appointment matala noa a le numera la lea le loia. Le ai o le alea batu le numera le loia le anga e le leilo vili o le whaile tusi ma le ofisa e whaatonu ai ia se appointment ia. O le o iwa lua ono o tasi lua. La tātou o le malolonga, foi mai wha umba le wha talofa i le pa ia lasi o le atenu, ai mai se lava, la mira, la wha umba kwa i le wha kalofa, talofa ta mam tina matua wha mwe sa maua fo i le nganga o le file mbu, o le tātou e seta, ia le maliu ma le toi tu o le tātou o li whaolo Yesu Kiriso, wha mwe sa maana ia se tōna i ma le tauma whatanga, ya ai ma le fifia ya e tāwalunga fo ni fusuanga ai whako a koe kumu mai deri whaola e whape ngā kā kou e le ai a se asu tā ua o le atunu e o arikirisi masi ma le tausanga fo aso maliu e le tāwalunga ina ini fusuanga ma ni māsinga au taise umanu e lau tautua i lea tunu, ia mō le manosi pe ato i taliu mai lea soa tai au. Ia ma wha au au fo. Awai wha pena i a mi o lea tunu ule nei. Ia le i se mea. Ia ai ta walunga i ngā pia. Kongi e resi le apa pia, pe kongi e kā e resi le ulu o resi te whampia. Ka ape fora ka ko whino i fo e resi aso mali e le mawhai aso le whatalo whala ia le lunga le upenga ta whailangi wa malo antu le soi fo maduia wha aftai le tātou au tustusi ia mai lātou fo i e masani e fia e whasoa i o lātou mawhauwhaunga e tustusi mai ia e longa le tātou api o fōlinga Facebook page ia whapea fo i ma le tātou YouTube channel o le au palau vale ma le au whai upusā ma le au kau ei ma au tamatua fia e whai tau fo i o tō winga ma au tō tala mali e o tō manatu Fuatino Josefa talofa tua fine ma lo le soi fo mnuia fa mnuia tu le set o ngafi ngai o la fresh al e set ya va per voi Ikenasio, Joe Jan Puna. Oh, what a beautiful time on Sunday. I get to meet my friend and a brother. Yo, so ya Ikenasio, Joe Jan Puna. O se uso mai ya tau le telo tau sanga sa matu ye o fusu Samoa. Yo, le nei talonga fa vale ka ku ye maka male ngai le ma omo I felo isi kai or me le lima ya ele la vea fa pena de ai fa taili uso o ta felo ai o lo eto anga pe le lot anga le tu mo fa manu ya tu ya o mo sio ainga le fa tu mo le no falo mo le ainga le fa tai amosa talo fa lava fa talo fa tu lo uso aveloli ya vautu ua ma lo se fua vautu ua fa tai fo inga luenga le lo fa tino wa ole au aveloli le lo fa tu nei ta ua ya sa se tasi o tama ya tau ona ina ua le stala la na business ma na company loli e te tau na mana o mia ia se meta o se lipoti o le safety
policy, work safe policy. E taula ona iai ia ni tula fono e pui ai. Lana pisi nisi ma lana company, ma ave lodi uma e ngā lulu i le company le. O la tu teimi malolo, le teimi amatai o na ngā lulu e ma whea ia le lodi. Ia wae o tō se sila iai. So se company la vai New Zealand, ei ma na whaua whapena o na whaatula fono ina i so se atu nu o le lalulangi. Ia e tau fo i ona whaatino i Samoa le mele, work safe policy. The working conditions, working environment, the rules, laws, and regulations to protect the company, to protect the interest and the assets of the company, and then to protect people and employees that work for the company. O le tula fono e pui ai, me tō tino a seta, ia male wā o whai o ngā ruenga e whaatino i tono o ngā ruenga, ina ia pui ai fo i male saunga le mua tangata. Na saula al tangata e ta, well what will Stalanan company? At the company's office, ele mawhauna le stala se vanga na, ui ei se tula fono e pui ai. O le work safe New Zealand. And work safe policy. Le ai as a company le toe whaasalaina. O tangata fo i e whai o lātou company, ma lātou pisinisi, ai le lestalaina, le ai fo i mani tula fono e pui ai le saunga le mua company, ma tangata whai ngā luanga company, a tupu mai se whalavelave, e moria company le, a pēr fo i e tupu se whalavelave, ai mali wais tangata, that company is liable for manslaughter. Yo, mole, fasio tangata pai valea. Pea tupu se whalavelave e mali ustat. Lala na o tu si ai le policy mole tu la fon mole lista le ina o le company lodi lea. E na si sila la ia le. E le wha pēna lo oso ale loli mai ara. Tu lo wha funga le tunu. E ile taimi wha tapu la. E wha mau uma ia i tu la whainga ruenga mai tu la ave lodi o le tangata lea. Ma e ma le taimi e te tau ai. Ona wha o ngā le logbook. E tuan tū le loli, ma e malolo. Ioi. Tū le loli, malolo le tangata ave loli. E wha malolo fo i male loli. Certain times on that logbook that you need to stop and rest, give yourself time to rest and recover. And rejuvenate. Ia ma wha pēnā fo i le loli la tō i malolo wa e sisila iai. O le loli o le masing ke lea. A oi, o stamai tangata lea o lo o wha ngai o ia le loli lea. E alu a tolo malosi, o lo ma fau o maso, i le kau mawhai mi milo le loli mau vai e la. So, the person that physically operates that truck needs to have ample and enough rest. Tele o tu la fono, ia e mana tua la. The distance traveled, i le taimi fo i alwai le loli la tau ia. E whaara moe ma whaalango mai up north, i le tau nuu atu le loli ma le sapalai le avatu le loli. O le avatu ai i le whangkarasingi ma le pengsingi, o tau mawha tuu aisa, o le saimingi, o le alaisa, o le moa, o puaa, o povi, o uma tau mawha i avatu. Ia whapena fo i medical equipments, medical and medicine that is used by those urban, rural hospitals. O wharemak, e tutu i Northwanga Bamau. E ta ua tele la le ngā ruenga lo whaatino e o tau la ua velodi. Ta mā, tina, ia, e whapena fo i pasi te tele ia. A wale whelua, i le public transport, e pasi baloni nei, e re a isi tangata. Isi vaenga e leo lai le tise. A lea watu i le swa ue uko, e le awhilai o ma. Mo lai, mo ri pensingi ma. So, my dear fellow drivers, truck drivers and public transport drivers, including buses,
I congratulate you. Ma watu le whamalo ia o te oto. Awa ale whewra ele pas. Ele o istanga te ngaruanga. Ele o i iao tamoiti. Awa e to tele a inga e mātitiva. Ele eidi te avale ale tele o isi ainga. O isi ainga ka i lima ka avale kuilu morfale. A whai ko lima kang kore ainga winga e lima fwoi ka avale le ainga o lo tu wele tua niu. Le lei le te mau ainga ma le la tō whasoa. Ai a le whea rua ila le pas. Ia le na. Le le o i ngā ruenga. E le o ia onga maisi i ngā ruenga e tau na whai. E le o e vai le fō mai. Na o le pasi e whaalango lango iai. So, you drivers and truck drivers are very, very important. A le ngā i o ia tule loli pe mai le ave loli. Ia ele a i lisi au vaenga leila loi Waikato. Ai pasi volole loli kele volole fox mai you've just passed another fox. O lea whātua e pasi e tua i lumorisi a lope. Le mangu buka ukia le kau whaavalea ngā le a lope. Ia, ngā koua ai le lava i aso ka whasi e isi ko inga isi a lope. E ka ngisi a lope. Whasi mai risi au isi au ko inga ngā i a lafo. Risi a lope urupo olai o i Melbourne. Ka mo kangalu. Nei ele whapea. Mua fo ele ala o whai atu nei le tala. O nofo ma utilo ia ia mio ma winga ma upo tangata nei i whai. E la lafo i lunga ole. Le upenga ta whairangi. Whaari ele ilo la tau fio lava vale ma lo la tau fio malo losi. Pe e fiti pute ma whalo kalinga. Ia naro ata mo whai atu iai. Tau te whaia mene. Tau te whaafeala, ma whaafeala le atu no. Tau te wawa ai e o ina tu lai mai ni mea whete na i eila ngona. Ma wheo i eila ia leo mea whaingaruenga. Ma whape na o na la matia ai le soifua o sesi. Ma lo tau soifua. Ai mai se au tau nei, na le whaale le kalala. Whaale le fulu, upu mata ngā. La lafo i te itai o le atunu. Lea le li leo Canada, sa la lafo fo i ana tala i le whaavale o le tātou tamaita i pārembia. Ele i umana onga, ele i se whaeloka. O tau sila i e. Alai whaalo longo a ingo tangata nei. Whaalo longo o lātou i la mutu. Whaalo longo o lātou mauli. Whaalo longo o lātou a inga ma ngafa. Ioi, o la le me whai. E matua tafu le hafi le feita o tangata. Ma le leilo e la wali ia. O taitai i le atu nuu ai maise solsis. O ta ngafa. E tele le ngafa. Ma le a o le tangata. E lo le a o le la au. Ea. Te lai lo le kou popoko mo le kou waka ma mai ma le kou le maa malamba i ngā upo le atu nuu. O lai o le lei ia, ma ta upu na, ma maa malamba. I upu ia o lo pisa i nei. E whaita lingo au pā. E o le vau. Ua ta ngafa Samoa. Samoa mamala, ma le mamana, le anga o le au mamala. E te whaalele atu i alai whaalongolongo. E whai talingo au pā. E whai fo i talingo tu funga uli o sa la whai, mamaunga o sa la whai. E le mo whai o na nātia. Nala e whai atu wai. O le laki, o le iai o sisi me o tupu. La le me o to e tāngisi ai. Tale me uto e whtangisi, ma wheo soi mai lungo porkalame. Ma whai mai lauli, whai sau tala i tangatai, e lao le fast.
E lea o le whātua i le atua Samoa mo na tangata o lo whātupua le whālawe o tau ngutu. I le whiei, ma lau tala leanga. I le atunu. O tangata e leo ni angelu. Nea lea leo na o whai atu. E alu au tau tala, e mai se ala wali ia ma la por kalame e whai. Tau te whaafeala i le fili, tau te whaafeala i le ngona mawhatia o tangata. O tangata e leo ni angelu. O tangata malvasenga ia. O tangata sa o awina ai wa amata na pongi sa o lato mawhau. Ono te leo kou mea leanga, ma kou kala leanga, e la lafu. A o tau foi, o ni tangata wha ngutu lua. Lea lai ona. Mai tauina ma wha masino lea tunu. Te rao whai atu la, o whai atu sa utala ina ia wha alotu tele matu lei ina ia atili o na tupu le mea lea. Lea le fafo le mea lea, ta puni le ngutu. Ma puni le ngutu lau le whaafonga lea tunu. Ioe, sipi le ngutu o toi tautala i mea o mata upu le o iei le malama ma le malosi. Whātou ese i le tunu. Ioe. Nala nae lai ana whai atu. Tu e iai lava. Le me ngata mai ai. Ia le whamatalanga. A le me le nei. Wa sopo loa. Le manu vale. Ia le me lale nae tu. Ka se uro e ko inga. Ela aka e mali e. O ngore maku kuoko inga e. E whaere de. E rā wari ia whauwhau lea. Ka whauwhau lea. Sali loe lisko inga pāle. Lea wari. Pāle pa keke. Nei seri i rā kou. Mā atu wale whaafonga lea tino. Ale ua whai mai. Na uli, tau na e sau e whaisa o wha matalanga i le melea, e leo whao soe la uli, si whaisa mea wale e whapena. E whai o ma fau tangata. Tangata ia ma lātou whai unga e whai. A leo o whai atu. O le fofo le nā o le mea. File mu, mafau fau mu i au tū tala i la lafo. Ioi. E whaaleanga ai, ma laule ngaoi ma le vālea o tangata. Laule pala a ai ma le lea a o onga o tangata. Ioi. Lau upu māta ngae la lafo. Ai a se tala laule, o telo le tala laule. Alo whai ona a inga mo na ngafa, mo na sotanga. Ia toa le tai, ia file mu, ta ti atu le porkiki a i lato. Ia. O le tala le naba le vai fofona le ato sa vea vei atu ia au lua ia, ma isi tangata lato te mafau whaini me, ele o mafau, ele o le fasa. Ele o le fasa leo lo whaini mea whapea ma. Ma whaatonu mai e la uli mo o ai teita i whaini me whapea. Ioi. O tangata la tau ia, wa ese uma tangata ma lo la tau fua ni mea tau le pusa on sa. Ia refa yaku ai whai mai ia. Ai whai mai a wheta ia. He was provoked. Na poe le i leo, ka ngakalanga. Ia lang kelfongi mo. O ian mua ori aku mo. Ma so aku ia. Piu. Raro aka mwere. Le a la vatwe. O le fua whaan mafo to ina ia. O to wawai atu. Ma tua to ina. Tui vasa i o matua. Nā whau na wala au mai tui vasa
e laku ia le so kangaru la fu se ia wa ina umala ia le na wa ima fa tulai alu sa lo ia lo ka vale me o ke fi fu ingal ka upu nga mga wa ku le fu ide ile va so la ke a le fa yo le maliu mal ko ku ia su ale o le la o uma ku ia maliu mal tu mai manu malo le li fa ia le lo la ka ku ka di le o tātou lava le tu la lima. Ale la o umana o avatuai la ia le. Mo kumu le fua. O mo ia o mea te whai makako kari e. Ua wha amasi asina o tau ono o tau winga mata ngā, ma winga leanga, ma upu mata ngā, ma le tau wha avalea. Yo, ma le ula i ita i o le atunu e me se fo i le sa whapito. Le sunga le lauli le mari atoa. Tama ita i sa avea ma minsta o le kapeneta ma minsta o tupe. Au tautu o inga mata ngā e whai. O tala e mai e whaaleanga ai i a tau i a si tamo Sam, ma o e tau whau mai. Wa whai le whauwhaunga le wa mai tua i mai i ma lau mai le whauwhaunga i a lauri ma. E lo ma mau tua mai i le pi o pā. Ia wanki la ia fi ware me fai atu so ia sali se so ia se ai le ia ya fatalo fatu ia fa wina tanielu ma lolo so fo manuia fa ia mosa ya o inusia fatu miti kaliera kirita pune ya va pena fo ia feleni coro fa solo tu bai ole o va vai atu le fionga fortino upu leo ngā upu, tō muli, whatalo whātu, whabai ole matua mātango fie la vo le talo le tau i Brisbane. Ia le nā. Terini is watching from where Sam Johnny, talo whalava mālolo so i fōmanuia, o Maele, tui Maseve, Papelu, talo whalava. Longo e Sarah Sangato, ia, whapea fo i a tawai sina. Whanene, lea ngā upu tō muri, talofa anti, alole sei fōmanuia i a te oe, lau fionga fo tino, ia po lau fionga fo i to filau, o Amelia Whamoana, talofa lava malole sei fōmanuia. Whamea wakiki polo, maka ngaka, e ala whai lau tusi, lau tusi a savea. O Amelia Whamoana mai la loa i Wellington, almela mali e, ele to tele o tangata male toi fo i mai o le ritu stala lea ia gole sau i au kilan au fa tu i lalo i Wellington awa sa o fasota i ana po i lana pola kalambe ma o tu ua i lalo ma lau telefoni ma o fai atu i ai sau, so ta i mai au, i le li whaasa le laule. Whātu si e uu i au lima. Whātu si e, awa vai lai lau waru se le loa ngawa se uai o e matalasi a wheta. Nala le nā leo o whea nei, o tusi nei. O tusi whaasea mai le tele o tangata mai Australia le mea sa e iai. Nāno a watu sa o lava lau whaasilsilanga na po i lunga lau polo kalame. Ia ma lau tustu singa. Whaafsota i mai le a tau sa vea ma tua toi ma lau telefoni. So we can sort this matter out. Awa le wia tea mawha mo umbai le toi eise mea toi alawhanga ai. Awa na paula mea leo te whaia nei, lo whatel tali nei a whaafsota i mai au. Sort out this mess
before I file these complaint letters to the police department here in Auckland. Yeah. And I told him, yeah, I have a look. On behalf of these people, Amelia, talofa lava, ia o longo sililo, talofa malol sui fumanuia. Oile silia talofa, o Faiva, utuone, Kelly Heather, e Moni Samuelu, talofa lava malol sui fumanuia. Fatalofa tu leo so ave loli a tu wau tu ua, inai mangele tavina to ala, talofa lava, whamea, mai talofa lau fionga le atou sa vea, whaafsili atu I lau fionga, pe whea on a whaile sponsorship, e sauele tangata mai Samoa. O oe le te nofo nei, e whaatumu le pepa, avela ia le ma le pepa o lau totongi, your pay slip, ia ma lau tusfolau. Na alula ia le immigration e whaie, ia le whaie lau application, e ave lau bank statement, e loai, e lava le tupe, malau tutongi, e mwhai ona e waaia le tangata o lau a inga le sau mai Samoa, a le a fo le umi o le a nofo ai I nei, ma mawhai ona e ngā whatia, ina ne I tupu mai se whaarawe lape, emergency, e ono ave le whare mai le tangata, e whai se tonga fitinga, ai le o lava sau tupe whai, ai le o sitseni le tangata le sau, yeah. So your sponsorship is like an agreement that you will look after the welfare of this person coming from Samoa. You are the sponsor. Ia le nā, tā vina to alo le tali etu le nā I ate oe, o tapu salaia, tā alufalava, mālo le saifumanuia, o tā milo. Silva ai. Watching you severe from Anchorage, talofai. Ja, malole le saifumanuia. O talofai, whamai. Ja, wa whakangisi mā para ai ia kou kama waku ia molio o ai whaasanga ifo molio o ma. Ja, vai ver. Teo filo au waa talo falava ma lolo se fo munuia. Ia lele la wo nei. Io po ele lea el tangata. Ia le tau whaafefe o le nali. Ima wala au mai whamau le lalu e mai le whanai. E ka whangai ia ka ngakai. A le po ele audio. That is threatening to kill somebody by using a dangerous weapon. Avele audio nai oi. I leo. Sei whaadongo longo le iai. Ja, le nala, ja. Te pola, talo falava, tama anoa maa. Kala vai, il kama anoa maa le ia sau oi, ai voi oi, pomu ngange oi sisi le awala. Ja, le na, fai mai le zer. Le fai mai oi le si le fai mai. Mele maua I nguku o lau ia. Ia, esa, ne rawa pakaki e Afrika le siri. Pārkanga vai. Ia, o upu nā tangata I whai mai. Angel Nathaniel, tālo whalava mālole, so you say from ria. O pātolo fingota. Awela leo kakoga, twiti. Leonardo Mabusua. Alol so for Munria after the mafuta mai. Press the like button and share our program because this is a fun program. Let them all go la ile responses of la to we being a million tupu. Wa fiu tangata. Wale la vai tangata ono sai. Le ka ke fiu e fa ya ku kan kai ono sai ma fa pale malava le ono sai. Ai le awa tātou te leo o whio e wa leo tangata ma vai tangata po ala tau me whai. E pule ala kangaka la kou ia, I anga me.
E pula kakai anga me fai. Lea lava vakule le faukuanga. Suri. Se so ia se ia e un sai ave mai le zeli le ave mai e moni. Ia e fia pingi mai ia feta ainga fea ko fa ia feka talo fai ia. Na pula o tala tangata e fai, o tala na tangata e fai. Fe mai ia e fo ia kuata sene. So i fōmu mia le atua malole on sai seki lava mātou e vātou fo i Melbourne, Victoria. Love you so, yeah, tai. Vamai e moni. Sa vea, o lunga ngei au ki langi nga e ua i a whika le ri inga. So ia se, wa lava le ngā, ia ko wa ia kua, ia tu au pepe tasi kenner, lo lava hello sa vea, mana ia le tau au ki lani, a siasi mai fo'i from Oregon State in the United States, tarofa tasi, ia po o le fionga fo'i a tu au pepe. Whamunmule. Tangufi e a fo'i a shell tatou porkalami. O le porkalami ngai e wha ingo inga uaka pole ko inga. I'm not inciting violence, but it is funny because if you you have been warned, and I continue to warn and keep warning you. Words are dangerous. Wale fatua oyo. Na mele tau fa valea. Yale nala. Kau fa valea ko inga. Ya seuro ko inga. Maele tu maseve talo for lava. Please share our program, like it, and leave a comment for me. Ya le tele yo me malie ta tu te no ai foi mo fa so. Yai. Ole memomwa. Langona ia le fa no fai fo i ma sui o le pulenga tsunga fa finga ya pastor Louis Bonfacio and pastor Anne Bonfacio ya o le pulenga le telenga ya sale ola se mau matayo sangala ya matino matutu o le au fainga luenga mle au fainga luenga ato mai le asunga fua se yo ele si asunga fua bomboli atu ai ia fa misenga ma fa fanfananga i tai uma ole ekalesia katoliko Roma ele nganta i au ki lani nei ma New Zealand fa pena fo i Samoa le fionga le te kupo o tama patele felela o tama ita isa taupo sa ya le tu tino sa le tu tino pa ia ya mala mamalu le kalesia tangata lotu o le kalesia atoa ina ua fa manava le tua ya ngal wenga ale fionga ile a fionga ile tai pa ia His Holiness le tamao o le ekalesia Pope Francis, the first ever Latin American from Argentina. It is with sad and great respect and sadness that we have learned of the passing of His Holiness, Pope Francis. He was unlike any other who came before him. Lea fo'i te tai o le pope I lona fo'i vai tau. E le tutu sa upma mai lātou watuana I atu. He will be remembered as one of the most influential leaders of our time. Le amanatua pope Francis o se tasi o te tai longa
mai e amana ia tele o na winga, maana ngā luenga sa whai. His mission of serving the poor, o lana misiona ina ia au auna i tangata uma o le kalesia maso o tangata, whaatau waa ma le mativa. A loving pastor, o se whaife au sa tumu le alofa. He was reaching out to all faiths. O se te tai ele I whaatua o ia, lona a apa atu I so se whaatua tuanga lava. I e kale sia ma whata whaitaulanga I fia le larolangi. A great teacher. O se whaia onga tauta ua ma le matautia. His fight for peace. O lona fina wina ina ia maua le filemu. Protect planet Earth. Sa ia tau mawhai le me sili ina ia puipuia le lalo langi o lo no nofo ai tangata malona si o manga. He promoted equity. Sa ia wha mua o winga tutusa mo tangata uma ele ai ia se whai mea whapito. And the voiceless. Mai lātou e le langona o lātou leo. He was the people's pope for all mankind. O ia, o le pope ma le whaife au mō tangata soifua uma. A light of faith, hope and love. O le moli ngao ma le moli e ola ma pupula a wā le whaatuatua. O le wha moe moe ma le anga alofa. Rest in love and peace. Dearest, your holiness, Pope Francis. Ia, mapu atu le oli o le sanga tu mau ma le file mu ma le alofa. Le ataua Savea Al Harrington level. Mo onga na. O ma tustu singa anapo. E mana tu ai le nei te tai longo le kalesia. Na le vaso len te nei. A o ngā se ngase lava le. Neli te tai. Ne ta mapa ia. Na le oi Donald Trump I o wanana sila fia le lea Donald Trump. E le fia tautala iai. Ia le ta mapa ia. Ona sa wha no no. Na matua I ngase lava. Ona turi ai lola ia leo le sui Palestine. J.D. Vance, the vice president, to visit Pope Francis. Ai alu atu. Tauna whaatalo whaato e whaile whaatonunga. Ale ta mapa ia. E turi mai seisi kake ngali. E sau e tala noa I le Palestine, po le sui Palestine o Amerika. Le anga ile I lewa atu. Sa wha leo ai le la ngona o le ta mapa ia. I lona wha noa noanga. I le Palestine o Amerika ina watula I mai. O mea mua nei na whaia Donald Trump ina watula I mai I le tofi Palestine o le mauta pai. Mua. Sa ia savali ese mai ai. I le whaalapot potonga e puipuia le saunga le mua le soifua malolo ina o le lalo langi atoa. Donald Trump withdraw the United States and walked away from WHO, World Health Organization. Lai whaafonga mai o tau. Olo o alalam papa au I Amerika, ma stete uma Amerika, ma territory ma ele o Amerika. Me mua na whaanonoa ele ne ta mapa ia. Lua, o mea nei e pele I le ta mapa ia malona finangalo. Na ia whaanonoa, ina ua tu lunga Donald Trump, ma sa vali ese ma ave ese mai a Amerika, mai le whaalapotonga whaavao ma lo le lalulangi atoa. Climate Change Summit. Ioi. Alu ese mai Donald Trump, e le tali tonu.
I swingo le tau a fia ai le soifua o atunu uma matangata soifua. My Donald Trump, climate change is a hoax. It's crap. Pepelo nei mea. Se nei mea. O me fai. Te iaua fai e tangata nei. Ai leilo. O mea e fai e tangata. It is mankind's behavior. Mea o ngā ioinga tātou te whaia. Wa whaaleanga ai de sio manga. Nā vai mele no tu sia. Te le o le article na o whaitau ai. E fia se lau fasi ia lau pepa. Ai na o oto ina mai mawhauwhaunga nā. E winga i le tā ua mea sa wha tā ua le loto o le tamapa ia. Climate change and protecting planet Earth and its environment. O maua mai. Ese ia le tā ua. Mea nā e lua na wha no ai. Mai sa le manatu ai. Lea lona ia wha leo ai. I le teimi o ngā singas. Ai le i o mai lea si singa ale sui Palestine ia President, Deputy Vice President J.D. Vance. Ala puputonga o le sui fua maloloina. I o tōsi sila i. E o mai le teimi le nei. O lo tau mawhai Donald Trump e avi ese mai le medical care insurance called Obamacare. Avi ese. Mai loa motu atu ia o pamala tau ia ele tau na toi taula. Ale lau sitting nei. So, what is your plan to substitute or replace Obamacare? He says, I don't know. All I know is I have a plan, but I don't know. So he's looking for something to replace Obamacare. Why? Lango la ile ngor te malo Obama yo. E ino ya. Ai leila sana plan e wha uawai. O na wha o ngā e tangata Amerika. Ia whesoa soani and medical services that are very expensive. Whamai, Peter Eneliko. Hi there, Seville. Cheers from Western Park Village, Ranui, Waitakere. Talofa lava Peter, malole, soi fomenria. I see your tattoo. Press the like button, share our program, and even subscribe so that you won't miss it. Vai mea e se le tāua te mano. He cares about people's health. Bel nana lefifi ai tele na o savali ese Trump ma sei ese. Ia Amerika mai le toi langlangoina o le WHO, World Health Organization. A tupu mai nei la sesi pandemic po sesi epidemic e pei o le meo le. Dena tātou o le COVID-19. Tupu mai sesi mea le vau oso mai le meo le tenki fever po naivi. La me la fai. America is going to stand on its own while the rest of the world will amalgamate and come together to find solutions to resolve those pandemics or epidemics. La tutu tasi la ia leo Amerika. Ele lopo la langa plan no la fai. Whanoa noanga nā rita mapa ia. Ina wo ese la mai le WHO, na ave ese mai e foi e Donald Trump le se furu ma le valu biliona ta la. Sa fai mo na sau i te tonu o polo kalambe, ale whaalapu putonga lea le lalolangi, mo le soifua maloloina, e su e ai vai fo mo wha mai ese. E o lava le AIDS, measles, misela, whamaioti, le COVID-19, ma isi wha mai ese. Ina ua sa vali ese Donald Trump, ma ave ese mai, Amerika mai le whaalapu putonga, o le International Climate Change Summit. Ave ese mai e foi,
ma le 4 biliona sa whai masao Amerika ina ia sa ili ai vai fufo. E tau fio ai ia swing o le tau. Yo tau sisila la, le wa fia i tātou le Pasifika. E susunu e Amerika ma isi atunu intia ma le lalolangi le koale mahalu e ilunga. Ma mani finifi e le osone. Ai timu whaalau so o ai le Pasifika ma atunu. Ma tua i tō wanga. Ma tupu ai tā whenga. Ilo tātou atunu. Ma a fia e le soifuanga. O mea to ma meola whapena ma le soifua o tangata. Our livelihood has been impacted negatively. Anyway, I see stories here of memories sa uwhaitauai. Ele soifuanga o le Pope Paulo le Pope Francis, Pope Francis. Pe mai ina ualu na malu le kalesia, tangata lotu uma le kalesia Katoliko Roma. Ile lalolangi atoa, wherever you are and you're listening, this is my own personal tribute. I'm not a Catholic, but I have been affiliated and associated and part of the development of different parishes throughout the years. Sili na tele, palisi, ma ekalesia, ma aulotu. Ale ekalesia Katoliko Roma, e New Zealand nei, sa o wa fiai, i lo lato watinae. Le ngutu leo le atou sa vea, e maasai ai. Ma tautala ai, ma pese ai, MC ai, fasole por kalame, i le tele o palisi, e lato sua ngā tupe, lato wosi ngā taulanga wā. Ia, le mapu i whangalele. A wā ia le vaenga leo ave nei i tuila, o le fatu a inga. Ai a tama i te isa i monike. Fape nā fo i malelongo i pulotu leo o toi titi o na tatala nei. Tala nā la iona au te leo tau sanga ua mawai se i o mai lawa le teimile nei. E wala au lota i tai pe wala au le pātele lei a tau sa vea o le sailinga se leni le la whai le kalesia Katoliko o le palisi le ai. O oe o le MC. O oe e te whawhiawhia. Le te tai o tali tuali maina. Tu se pele o se tangata le kalesia au te fia au na mawha o ngāta leni mawha amrianga na wha manuia i nei au le tua. E fe soso na tuai i lea i tū o le ngaruenga. Mā tili wha manuia i lava le tua. Iwa. E tā ua lalo tala noa atu i lo ulava mawhau na au. This is my own personal tribute to His Holiness Pope Francis. Na mea na o wawa o ina mai. Ma whai tau wai. Ma wa ai i ai e whai ma se mori mau. A tonu fo iau ngā ai i tangata le lotu. Ole e kalesia. Ma lātou manatua ai lo lātou teitai. Tā whai e te le maan malama i le i teitai. Ole a fionga i le tamapa ia. Na soifua mai i le aso se fulma le fitu o te sema i le afe iwa se lau tolu se fulma le ono. O lona ulua i ngoa na papate mai. O George Mario Bergoglio mai i Buenos Aires i le atunu o ta alu leanga i le lakapi teito fitu mal teito sulima o Argentina. The first ever pope from Latin America.
O le aso sfulma le tolu o le masina o mati lua afe sfulma le tolu. Na ulua I faa pale ina ai, ma faa uina I le tofinga o le tamā pa ia o le pope I le tofinga o le ekalesia katoliko Roma I le lalolangi ato I le Vatikano I Roma. I le aso sfulma le tolu o mati lua afe sfulma le tolu. A tole le iai I le tausanga le nei lua fe lua sefulu le lima. Le sefulu le lima tausanga o lana paia inga. Sa se e iai I le tofe, I le tofi, o le tamapa ia, o le pope. O ia, o le pope po le tamapa ia lona lua se lau wono sefulu le ono lea. Talu mai le amatanga o le ekalesia mai le nava I tau o Yesu ma Peteru ma le tulai mai o le malo Roma. O le tala whaasolopito le ekalesia o ia o le tamapa ia pa o le pope na whaauina iai le tofinga lea lona lua se lau ono se fulu ma le ono I le taufinga pope. Sa suia lona ingoa mai a Yasiosi Mario Bergoglio. I le ingoa o le sangato pope Francis. I le aso sfulma le tolu foi. O le tausanga luafe sfulma le tolu. Na suia ilo na suafa ya Pope Francis ina ua whaataua ina ia le tangata o le sangato Francis o Assisi. It was inspired, the changes of his name from George Mario to Pope Francis was inspired by the name of Saint Francis of Assisi. Sangato Francisci o Assisi. E maliu nei o ia ua valu sefulu le valu tausanga o lona soifua. I le aso lua sefulu le tasi, le aso na nafi. O aperila lua afe lua sefulu le lima. O nisi nei o wonderful memories of His Holiness Pope Francis. I le taimi o avea le Palestine o Pamama, Palestine o Amerika. Talu ila na asisinga i Amerika. Ele iai ni solo taavale na ave. Si tamai taavale lava mai Italia. Na oso e tonu le toina. Le ai foi mani fita mani tangata la tau te leo ina lo na saunga le mu. Le leo tangata sa sapi mamalu. Na te le I fefe foi pe popole lo na saunga le mu. Pe iai se tangata na te lama ia te ia. E pe o na lama e la wali ie. Ra mangas kamo ken maro kamo kangaru. Pea whak soli, Faiva nei mara benga ringa lama o koe kanga. Ai, o se tangata loto maulalo. Lesi mea mata utia la vaile, tangata le nei. Nao na avea lava maa. Mata mapa ia, o le whaatumutumunga, o le talitonunga ma le ekalesia Katoliko Roma I le Vatikano I Roma ma le lalolangi atoa. Watu malo le na katena le pio tau finu. Cardinal Pio tau finu has passed. Nei toi ei masisi katena le na tuu I Samoa. Ai le mentality o le tamapa ia, o le asei mai le tofinga le na.
Se I mai Samoa, awa e pei o le alo li I lea. O le tofinga kātinali ale e kalesia lo tupope Catholico Roma I le Pacifica. It was like the prince of the Pacific in the church, the Catholic in the Pacific. Se I mai loa. Mana sila le leili te maloa. I le malo losio e kalesia ne I lua I tonu o le atunuu ma le motu o tonga. Mamona, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and the Methodist. Se I mai lo se I tau wā ma whaata ua ai e tonga. Ave loa male, tofi kātenali. Lea sa ia pio tau whinu. Ave sa olava I le toina. Ia Cardinal John Batista. O le tonga. O tau se sila lai le malosi fo I o le mea o ia I le tāpua I ngā tangata. O le kalesia Katoliko Roma I te tonu o tonga. Ina ua faa ma maluina ai. Le tō whinga māua lunga leo le Pasifika sa ua Samoa. I le vai tau Cardinal Katenale Pio Tāwhino. Dea la o tau se sila nei. O malo losi uma. Le ngato le kalesia Katoliko I tonu o Roma o tonga. O le kalesia mamona whapena fo ma le kalesia metotisi. Isi tala mali o le katenale lea. O yo lea fo le tamapa ia lea Pope Francis, His Holiness Pope Francis. O le whatalitali etu le misa. Ai ua nga I le wharepuipui. Wa alu e whai le misi sā. Ale au pāngo tā. Ma e vaonga tā. Ma le au whaalongo ta tā. Ua nofo sala I le wharepuipui. Mea matautia na whaia e le tamapa ia. Mata le media ma le toa tele o le au whaasalau ma le au tūsitala. Le media ai toa tuli ma mulu vai o pāngo tā. I le vai ma le swau makisi iai. E pei o na whaia Yesu. I ona au so'o malona au apostolo. That's who he was. Down to earth. And did the examples of Christ. He was for the poor, the meek and lonely, the most vulnerable people. Now they don't have a voice. The voiceless. O mea nā le to ina na whai. Iap mai o le ale ngalo ai lava. Tere I whaalongo fo ia uiesi. Nā o meo pātele mai si whai whau e o whau utangata. Ale mea le na whai ele. E Pope Francis. Whaatali meri misa ai alo whai le misa pāngkwa. Amazing story. Yelena. May you rest in love and peace. A great leader of our times. The latter-day times. Also to ngatai. Ya, tala le fa no na ya atonu ya ngā le vaenga wo fa matala ya te oe. E te manatua ai fo I lea te tai. Ia, o te tai o le kalesia Katoliko. I le laluranga. Atoa. Tō telefo I tanga tō lo ainga. Lo lotu fo I le kalesia. Ia, ai tā ua lo tātou malama. Isi te tai mo lātou winga le lei. Ma lātou mea le lei sa whaia a o soifua.
Ea vea ma whāteita inga le lei mo I tātou. Tātou te muri tai e fo. O le tala whanonō lena. O le tala fia. Te ufu whapea tangata whawai. E alua e wha I ufu le kāle sia mamona. Lea la o tu malo. His Holiness le tamapa ia. Father Pope Francis at 88 years old. Al tau sanga le nei. Lua afe luas fulmalelima. Ua toe o nai masina. O na whaelonga ina lea. O le se lau ma le tasi tau sanga. O le li I te tai ma le perfetta o le kalesia Yesu Keriso lau pa io asunga tai le mongo siona I Salt Lake City, Utah. President M.R. Russell le se lau ma le tasi o tausanga o lona soifua. Dr. M.R. Russell. Prophet, seer, and servant of God. Ta ule na. Ua whailangi fo longa lesi te tai longa o le kalesia ma le lalolangi. Ai whao popo tau sanga o le soifua le se lau ma le tasi. Tau sanga o le li apostolo, le li perfecta. Tangata wa ai tai o le kalesia Yesu Keriso lau pa io asunga tai. Toe seanga. Ona whailonga lea. O lona se lau ma le tasi tau sanga. O lona soifua nga lue ma le tautua. I le ekalesia. Matangata o le ekalesia ma le tua. La tata wo e whaide malolonga. Fo I main. Ia te vai ia hani le asawia. O le alope pēn reo mai. O le kengi ale au alope reo mai. Vili vili ai ole me sili le nei it's hesi go in my five file lei e pele go ile ai nei Samoa la ivao male matua o fa amau sili seiuli fa apea fo ile fuali Malie aski band se umale talandoanga langa ta wotele ona toi faila ia le ole pesele na ole vi ole afio anga o malie ma vai to lau male va pipi langa le wo fatali mai ia le mai taio ati mai le tato falta vale ole Henderson Cars fatalo fatu ati fa fetaia wa mo waku o e kere ia lu fa male lokoa o mai Ale mania la fa faisa vea. Ya, ma longa lue le yaso. Ya, sauno ia o la se me sa tupu le yaso le tato lotoa, e se me fo, se me malie, ya o se tala noanga fo I manisi o le mamalu le tunu sa uto tala noa ma fa soa I le Henderson Cars I le so. E va faila sa vea mo le fasili ia o le se riposesi I le saso ofisa nei ia o se lore vai aso atua nei o le la fatino ia le ia sign up for le malo sinu sa fa pe ona suina mai le weekend o le sa tele na malo longa ruenga ia le foi sa sapuni e sa so ofisa ia o le vai aso atua la nei ia lo wasu mo la so sign up ia mo mai pikia la so sa vale ia o le
o le fufuanga la na o lo i vai aso nei o le samalanga mai ni se soinga me la lo i Christchurch la son nahi ia le no me nahi me pikia la su savale ia fa sai aula le si aso le fa pe tau nu mai ia i si foi tato a inga me la lo ia vai aso nei ia o le fufuanga na o lo ia ia tato officer ia o le la o tu mo sign up foi le malo la tunu ona le sa le mawhai ona maua mai ni ala to taimi foi le weekend o le foi sa tapuni ia ruenga ia le la fatoa o mai vai aso nei o me piki ala to tavale ia mawhai ala to sign up ia o te loa a tono o le weekend ia o le a faa uma ia le la singa foi o application le malo le tune tuina mai le vai aso nei ia ma pukai fo ile o la so appointment fo ile o mai fai ala to sign up le weekend ia ai mo o sa so customer uma lena approve ma le weekend ne te ansune ia o vai aso nei le fa pe fa sino ia la to sign up ia ma pike ia la to sa vale Maria ia malo no venga boa po le limba po un ngata fa pe se fa numero fa pena ia Faiva to tele ia o fai to tele o tato a inga lena mo mai approve le weekend ia o tulanga na ele i mafai una o mai una lena sapuni to officer ia le fa to ia sa ole ia le fa to a fai ia la so pukin ile vai aso nei o mai vale ia matoi ia mala so pukin ile ferry fo ile to o aso Christchurch le nolo no foi ia le vai aso nei ia le la tu mo laso ia mai pikela tu sa vai fai la tu sign up ia o sei lo ole vai aso nei ile vai aso nei ia le la tu ela vai no mo to a ni no nei o kilani le ole e tamo fai fa so ina ia tamo fai fo ile ia uma na ia tato a inga leo mai mela lo le mamau le tu el fa mo ia fa muli tato lunga nei o kilani ia fa la so sili ia ta le lo ile ai fa wa ia le vai nga fo le ole saul tanga to lai finga lunga full time ia ma so il tanga te fa malo si ilana application for pa fa pe lai mo benefit por pension ia saole e taua tele ia tulanga lewa e taua ia e peo to tele lava le malo la tu o lo wai lo wa tele nai lo le tulanga le ia le wo mai lava lo wo mai tai tu o lo ia wo mai tai tu o tasi ia lo wai ia lo wo mai tai tu o lo ia e nei nesi a support lesi ia e taua lava le tulanga le o le benefits ia mana ia tato tina masuam sama masua le pensiono Yo lem fai la bona e apalai ia ai tau la bona sau ia se solo a inga po lo atali foi ia e sau e sapolo application ia e tau tele ia vai ngai e tau ia fa popo i mo so cashback mo so referral io le mo so referral mo cashback io tavale uma lava ia e depend lava le amount o le cashback e mo le customer ile sa vale lo apalai ai io taso cashback e ama sa mele afita la nga iduma ia e depend na vale sa vale lo fa peona ona e pikina malo fa tai ta utile ia de e misi a ta u le tulango le ta telefoni ma le to atusi ai mai se fo le aso ta o le ato e talai ia fasai lava o le ile si vaenga le pa uia te au e fai lava sa o le tulanga le back credits po le leanga le ngoa ia o le to tele lava o le leanga le ngoa le siake tulava ia credits e fa le ton ia o te pole pe leanga le ngoa ia o le e salia e maso ia le back credits o lo fa onga ile maso option 2 ia polo fa onga ile maso finance o lo ia lava le finance le Henderson cast ia e so ani le customer ia e su esansa vale ia a fa yo nele anga lo mo ia o le talia le Henderson cast ia le back credit ia o lo ia lava le maso ia finance e so ani so esansa vale ia pe o pauno se vai na taua ia
o ai o fia mana o Mrs. Soani ia wala au mai au o ati i le numera o va se lau fitsastasi ia polis tu sa mai foi i le mato ofisa i le tasiva fa Kevin just drive papa toe ia pole i meli mai foi lunga le mato Facebook page o lo o ia lava sa fale fenga le venga se pa i sutasina ni le po i le mato page le nai alu le Henderson Cast ia whakataila wa sabe mo lenga noa ia te whiloa i le tapo kala me masani la soa sai au whakataila wa Alo whakataila wa ati mo le taimi ia alu leile whale ia saunga le ia ke la ke sui ina ia saunga le mo ia mato ala whai foi i le aso atai au ta whiloa i le tapo kala me le fiafi ia lo fatu ia manuia ia ngā luenga o toe ia male fo iatu ia inga ai fa sui foi el temnei ia whasai fua savea manu i tele la fiafia lo fatu ia lo fatu fa sui foi le na tawalunga atuai ia le tandoanga mal tumaita ia ati mal Henderson Cars e te boa i le tuatusi se lau ivas fu marfa Cavendish Drive Papa Totoi manukau ale o le na wala au natu telefoni e le se togi over se lau fitu tasi fitu tasi ia ala fa umatu le pese ale Oski Band ale vii o malie babai to lau ia male mauta le mapipi e suai le nopo le Mario Toa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o le aura tula polo kalame le leimo o i aso taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi pala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Hey, hey! In this update, police are hunting people who fatally attacked a man at an Auckland bus stop on Saturday night. 33-year-old US PhD student Kyle Worrell died with serious head injuries on Meadowbank's St John's Road. Police hunting at least 2 offenders are urgently asking for witnesses and footage and any information on a black SUV in the area about 9:50 p.m. Detective Inspector Glenn Baldwin says the SUV did a U-turn across a white Toyota Ute on St John's Road before the assault. As I say, we're trying to clean up CCTV footage from buses. There's been some good CCTV picked up from some of the other residents in this area. More questions after a twist in the disappearance of John and Mike Beckenridge in 2015. The pair disappeared after John Beckenridge broke a court order and took his 11-year-old stepson from his Invercargill school. A coronial hearing into the case adjourned in 2023 has resumed with 5 new witnesses. A friend allegedly told people they assisted them and they're alive. Senior Herald crime reporter Anna Leask says police were made aware of the story mid-last year. I think that's one of the big questions that will be asked is why it came out when it did. Praise for Pope Francis moving the Catholic Church towards greater humility and inclusion. The pontiff died last night, aged 88, after a stroke. Dunedin Bishop Michael Dooley says Pope Francis made massive protocol changes, amazing to behold. For his first Holy Thursday liturgy, he went to a prison and washed the feet of prisoners. There were Muslim prisoners and women prisoners. And opposition leader Chris Hipkins has paid tribute, saying the Pope's leadership was a challenge to build a fairer and more caring world. The Pope was a real crusader for social justice, someone who put the poor particularly at the heart of all of his work. That's news. To sport, and Black Ferns head coach Alan Bunting is confident a new wave of talent can turn around the Black Ferns' flagging fortunes. Bunting is certain promising youngsters will help lift New Zealand at the upcoming World Cup in the UK. The last couple of years it's been tough, but we have built quite a bit of depth, and even like watching through Opaki, some of our Black Ferns weren't starting or sometimes not even playing, so have that competition at Opaki level is where we really want to get to, so yeah, it's exciting. And Northern Mystics captain Michaela Sokolic-Beatson admits her offshore prospects may be limited amid the murky future of the ANZ Premiership. Netball New Zealand has refused to confirm all 6 franchises will survive beyond this year, but claim to have several options for a domestic competition in 2026. That's sport. I'm Diana Vesic. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ia ana na, wa tawalunga atuai o tātou talafou I vai whanua. E le ngangana peritadia. Au tō whafonga ne iai, o le whato a au mai news ala, apapalangi. Ia le tala matautia I le fionga I le tamapa ia Pope Francis. E whatali atu le mass, ai alu le, esu eto lei o le whale pui pui. Na alu e mulu mulu ma whamangalu ia tangata anga sala. Mulu mulu o lato a au makisi ia. E rei masisi a te tai wanofa ma whaise mea whapena. A le fo I au mai. Tele I o protocol changes na whaia le to ina, lona ma losi.
Malona tali tonunga. O ni suinga le leina. Efe so sonia ina ia ola le kalesia. Ma a apa tu isi e kalesia. La tu te ngā lulu e whatas. Pe lao se tasil na suinga matau. Tia le na whaia e le tamapa ia. Ina ua maliu matu malo ia katena le pio ta whinu. Se i mai lo ma le tofi tu uloi tonga. Le katena le ai nei ia le fionga ia Cardinal John Patita. Ia. Ua ulai fo i tonga la tau ia le nā mamalu o le kalesia. Ana o mai leo la utala noa ina mata upulea. Mea la o tutupu lo tātou o tunu ule. Teimile nei. Leo o li potia. Ua ola afi. And now electricity is flowing well in Uporo. Pauale mea. Ia lo longa ma mea la o ti munga lae tu lai mai nei. Ia ma ua whapena e lava o na whawhainga tau na sopo ia isi tu o na o le tūlanga o le tele o tāwhenga. Ia ai ua tawhea ai manisio o wala lau papa. Mai te tau na toe whaale leia. Ia ala lau papa i le atunuu i se teimi lata mai. Iwa o tātou le pule le tau. O le talo le tau la tau ia e whe maumo wai ma white na i le teimi. Unpredictable. E rei loa. E ka o mai le si kaimi o le wā ai tau. O le atimu. Ai e moe fōle ata. Ea. O ma kua le kimu a ma velala. Ai o tu le si teimi. Ua tō whātau tau wanga. Ia ma tele ai ma lolonga. E nā, tā ua tele le tuli loa o mea lo tupu le tātou tunu. Al mea tā ua ola afi. Ma ele o tō e wha a tapula aina le ola o le afi. Ia ma le ele tise. I to tonu o tū mua lama nā tō ia i upolu a toa. Dengue fever. Le fever le ta unei o le. O le wha ingo e lau di o le dengue fever, o le fever o pona iwi. Le fula i pona iwi, ia ma wawa ai i meo, o meo lima tutupa, vo ia ma meo vai tutupa. Ono o le wha mai e whiawea i le siama, e le meo le namu. E ala lau au mai ai i le whaatununga. E le toe te tau ana tō i le whala. Le whala ai na fo i lea. Ia, o lona winga. Ai o le suama lia i fo, o le nectar o le whala. Lea lai ona mamoe ia ma meo le timu fo i le pa i te tonu o le lau whala. Ma no fo i le ina o le suawai. Ma no foanga fo i e toa i ai i o le vai. E fia tele i o le manu. Ia ma le inseti o le namu. E no fo i ina. Ia ma tu fuai. Ia ma tele ai le namu. Ana ia le nā le napta inga wa mai o ngā lue whaatasi e le ofiso a onga. Ia e mai se fo i le soifua ma lolo ina. Ina ia taumuwha ina ia kilia ese le tele o le meo le ota ma le la pisi ai mai se no fuanga e toa i e le suawai. Ai mai se lava fo i a inga e nofo la lata fo i le i meo vaitoa. O meo le vaitafe ua pē le vaitafe. Ia a ua nofo ai ia matufu ai ia le namu i nā. Whanono atu le, ia lewe mai le si kala mai. O le o i mea pongi sa e no nofo ai namu. A me koke o ai mea pongi sa mare ai o kou e ngamu. Kou o maila ia leo mo kua fula mai kou ponga ai vi ma kukupa mai kou vai. Awa o anga o vainga nā pea o ina matua. Onga ia le meo le e oso le mungu fo le tate baba ai i aso i. Au whanogologo atu ia tātou tala mai Samoa na leila. Ile matauti o le mea le ua tau fia i seisi e li i tala vau. O le anku o se te mai ta i sfun ma le whātau sanga le matua. Vai, sfun whātau sanga. Ai ei mana onga tū mau.
o le nei teinei titi a o lona anko le tupu mai le whaalawe. Whaongaina ai o se neifi ia ai e le malosi le teinei titi. Tulou le whaafonga mai e le atunu. E se le mata ngā o nei mea e tūlai mai. O le anko la e le lopo o se po se uso o son tama, po o se tuangane o lona tina. E matau tia wa umai le soifua o le nei teinei titi e le ato o toa lona malos. A le fo e tau fia mai i fale lau niu. Se isi fo i tangata ua no fo mawhao o le oti i lona to lua. Le whao ngai na fo i o se anga esi. Tolu se fulu tau sanga le matua o le nei tinata la vo. Ai tutupu uma nei mea i le vai teimi o le maliu ma le toitu mai o le tato o le i whaolo Jesu Kiriso. La le mea le tula i mai nei. Tangata e ua pōngi sāwhai ai ina ua masalomia po tango fia le aisa po ni whala au whaasaina po o le ova o le ava malosi. Po ni whaafita au li atula i mai le vāo ni urunga li i maainga. Nāle mele tupu mai. Ai whai i le teimi o na maliu whaalaba au le li whaola Jesu Kiriso ni ia whiola tangata. Ma toi tutu tangata. Ia whesili wha o ia te weo au te lofo o tala toi tuli loa na mamata upu nei i le nei fo i vai aso. Leisi vaenga e sili o na tāua nana o papai e i whapea fo lea. E le mata upu lava lea i le ave se ina o le fong of te lai. Ma le sui fong of te lai. E ma mafa pe lo loto. Ona i lau tilo ia i le whaitau ina. Au nofu ma whaitau pea le whawai o le tō fia ina. Na o le tō fia ina. O le fong of te lai. Ia ma le whaamalo lo le fong of te lai. Pe a whai. Ua ngase ma wha le tonu na ma fau taipei o le whaamalo lo ina fo i o nisi o whaamasino o le whaamasinonga māwalunga. Ai le ai se vaenga o ta ua mai ai. Le aloa ia o se tūla whono e ave ese ina ai le fong of te lai. Ma le sui fong of te lai. E te tau o na iai se tūla whono whaavai. E fausia, ma pāsia, ma teu wai le whaavai. Iau tō whaafonga ne iai. O le nā ua lau sile fia le atunu. Le whonutanga ale pāle mia ma le tai o le itua ngai sā avea fo i ma pāle mia. A o le i whaia le whono ma le ulua i whono o le lua afe lua sifun ma le lima. Ulua i whono le nā. Ese mai le whonutanga ale komisi o le pāle mene e whaata oto ai ngā luenga le pāle mene ma aso whono o le pāle mene. Mō le tausanga lua afe lua sifun ma le lima. O i, lea ua tala noi nai, le whaunga ina ia ave ese le whongftalai ma le sui whongftalai. A lele i o le teimi na whaonga i le whongftalai. Lana ia te tau o lo au mai i le tūla whonu whawai, e ma whai ai o na whaia lana palota, wa umafoi. O na ia whasilingia le whionga, e le tamai lo ia sili. Whaatasi ai ba le lo ia tū ma oti lava ia le whongaftalai. Ma tau nuu ai loa i le whai unga, yes, e ma whai o na whao ngā, le palota a le whongaftalai.
O mafau lava whapea. Tula epa and Fiame is meeting earlier to forfeit the speaker's chair to Tula epa and HRPP. Wa tasi lea mea lea mo tula ima iai le vaenga lea. E le taupulenga lea ma le fuwanga lea. O le whauwhaunga le ngata o le AVS o le whongwhtalai ma le sui whongwhtalai. Ai tui nātu. E le tū a ngai e whili mai ai. Se whongwhtalai ma se sui whongwhtalai mai le HRPP e le o tū malo. Au tō e mafu whaula iai. This is a collaboration between two independent political parties. Tō whinga whawai. Au wa manatu le te mai tai parimia. Foai, whai ele mu foai i. Foai i o. Ile lai tu. Ile toi ina na ngā lulu e whaatasi nei ma le manatu e tasi. Ile lua afe lua sifur ma le tasi. Ina ia ave e sea lana whainga malo. A le uto e sulu iai. Lea uto e sulu iai ma apa iai e opo mai. Ma ngā lulu e whaatasi na ia tiri ai peo na tutu le afi ma wha ma lepe ai pea. Le malo Samoa. How easy was that? That Fiame and Tuila Epa, the two most senior politicians in the Parliament of Samoa. One is the Prime Minister, the other is former Prime Minister and the leader of the opposition. Ole ole vesiri matauti alena aisea ua whaia hai whapea e ale mata upulea talo whae e le whongoftelai ma le sui whongoftelai o le itu malo e pui pui ai le ainga sa mali atoa, ma le itu malo. O le ainga i le tai. Talo whai le whale manono. Wa le fuane, fua iuta, fua i tai. Toi whetutu na iai muni au. Awa o le bea lea. O le ufa pertania lea. Conspiracy, conspiracy, conspiracy. Faufaunga, o se faufaunga, o se matua i faufaunga lava. O umana utala no atu ele mata upu e winga ele tamale o Canada. Ma mea ina tupu mai ai. A le o tangi tautala i o yala uli. E whai maisana la unga ile ainga whatutu ile atua Samoa o tasima o le Fast Supporters Group. Ina ia tu malua ile mata upu lea. Le wala mati ai i la ua. Ma wau oi lava ina la vea i se mea se isi toia ina. Ma isi toia ina mai me poni ma le toia ina lea mai lalo. E te tau na whai atu le epa. To address this. He leo ni tangata o le whatutu e le atua Samoa o tasi o lo o wha ma ite ina. Mo whatu puida nei mea. People are being provoked on both sides of the equation and both sides of the political spectrum of those supporters group. Ola na winga. Ola mta upu whalaua i tele,
ma o loo tali tanunga fo. E te tau umalawa i te tai nei. Ona toe au maia i ai. Se tō whā. Ai sea, langa e mafua mai au tō. Eoi. Tau te whetōtō ai, mo whetui ai whai o apoa, ona le mau tonu leo le atunu. O le ale taunu ungo menei. E tau mamisa tangata. Wale aise file mu. Ala lale na. O la utu o lalo le na. Ai mua atu mai e tau. Le whātua tua i le atua Samoa watas. Ia lava papale ma o tau on sa. O tau e langolango ina le sunga le lauli. Ma le lai tu o le vaenga. Tau si le file mu. Tātou whinau i mata upu ia o lo tea mata oto mai luma mea. Tātia ese. Le manatu e whao o ni manua pe whao o lima. E le mana o mia i tātou le mea le nā. Leo mo atu lau tala le whaiatu. Tātou whinau i mawhauwhaunga. Tātou whinau le tula whono. Tātou whinau i upu whai o malo. Tātou whinau ina ia iai se tau tonga e wha umai le pule o le pulea o le malo o Samoa eni te ngata to laiti o lae manino le le iai fia me a o leo walango lango e le to ino tu le epa manana vaenga. Lea la e sila fia le leia e tu le epa. E leo sa o le mele a lea ua tu vai luai e lango ma fafau lo foi ina ia faia se mea e ave ese mai ai le fonga ftalai ma le sui fonga ftalai o te o ia il matau pula Canada le fola o toi foi atu ia tu tau na whaisa fuanga i le to o tele o i la tau o lo o ala langa mai ma le loi mata malingi ma le loi fonga pa le whaano noa o na lea la tau tusi ia la tau tusi whaasea mai lea wa mai e tau te le fia whaitaua si vanga nā wa e wala au mai i atea. Tānu mera nai te sila fia le le. Le ale sa o nei mea. Ālanga o leia te auli siti na lafu mai e tangata. A whaiwa e le ngā ioi e whai se mea le leima se mea sa o tāte tala noa ma whaasoai. Te o walatu. Palau le atou se ve o lo usa o lua tasi lua i wawha fitu i lua fitu. Sa o tusi atu lau porokala mea na po. Ma watu ia te oile tu ua lalo il mata upule nei. Nanga lo ala langa maoi mai tangata. Ioi. Ai la sisi o whaalongolongo mai al nai la lata i fuma whaise la talanonga ma ngai o ke luanga ke maka li lei mai la wau. Mai a kingu mai a tau le talano atu. Ring me after this program and we'll sort this out. Anyway, what's your side of the story? And what are these letters and these receipts are all about? Whether they are a lie or not. Keep me informed. Now, leo tua ioi. There's tua inga. Nā na fisilingia o e wale, wa e le fisota i mai. Na paula leo le awala e whaunga. Te e fisota i mai ai. Na tātou o mai lea i le mata upulea. Lea la utoe papa i atu i le mata upulea i le fongftalai.
E lau suenga whaapito i le toi whaitau i le whaavae ana po. O tu se sila mai le mafia fia o le whaavae. Le whaavae o le atua Samoa. Lea. O le wha Samoa le na. A o lona whaaperetania a tole na. The Constitution of the Independent State of Western Samoa. O le whaavae, o le malo tuto tasi o Samoa. O la ususuanga la whapitoa na po e tu sai ma le tula whonu ma la ai i le whaavae. Ma le tano awa e te maua i le sao le astona ai. Ma le foi lau so soni mele suenga le nai le porkalambe le nei o le Gagaifo Faiva. Le asolua le nei. And also a reliable source has revealed and quoted to me in the weekend. Lau tau whafonga ye toi la ngā nei le mataupu le la ua whaalongolongo mai nei. Mitua ili tata lava ye tangata ia. Ea fia le mataupu le nei. E tasi le mataupu ua au tasi matutu whaatasi ai fia me matula epa. O lea ua uma o na whaila. Whaasanga i le whaa au ngā ina i le whongoftalai. O lana ia te tau i le tula whono whaavae. E whai ai lana panota. Lea na maua ai le lua vai tolu. E te ena ai le tula whono luas fulu. E wha te tau le wha msinonga o whanua maswafa. Ma ta upu leo. E le ngata le whongoftalai. Na tūlai ma whaongala na palota. Ai wha apena fo i le sunga tui sa mau. Maulolo, Tavita a Mosa. Bainga mumua le na. Ne foi na palawale tangata le olibongi ya maulolo. O tō whafonga i le minga o ma le fefe E li do i se fiula vale o se sile name. O lona lua. O le mata upu le whapea ua whaaulu se tangi i le whaamsinonga e whaate ai le whongoftalai. Lea lau ta watu le mea monia. E le ai ma se tangi ua whaila ina e winga i le mata upu lea. E whaate ai le whongoftalai. Na o le vaenga lei lunga. O le meo, o le whao ngā ina, o le pālota. A le whongoftalai. Ai sea. Le lau ta uatua. Le la alu lua masina taluna. Talun so e le whaavai. Ma le mea moni leu tulai mai. Ua matua i fiu. Ia le vaenga uma ia leu o te e le whongoftalai. E soe. I le whaavai, e le ai ma se mea o iai le whaavai. Ma si pela mai le whaavai, e ma whai ona whaate ai le whongoftalai. Se I longa, se I vangana. Ua ngase. Po whale tunfulu na mawhau. Se I vangana ua teu le whaavai. Ma whaia se tūla whono, ma pāsia e le lua vai tolu. E whaia ini suinga e ave e se ina ai le whongoftalai, ma le sui for whongoftalai. Ua whiu e au tilo i le Constitution, ma le whawai ma se me uiai. E ma whaiuna la tō whaia. Se I vangana, ua whai se tūla whono. Samoa whawhonga le lei mai. E le ai ma se mea mai le o iai se tūla whono e whai ai le mea lea. There are no provisions of the Constitution to remove the speaker from the chair. E o whala ma ta upu le ta ua nei o le principle po le doctrine of necessity
Lea na whātauto ai ia le whainga mālo le whāsti lalo le whale i. Ua tala whea ngai le lei. Ono leo le a uma ia le fast fulu aso e pe un spela mai le whawai. A au atu iai ai le i whia se whātautonga. Ua toi whaata ape le paramene. Ai taru wai. O leo ua mae a le whainga pānota tele. Mae a fo i ma whainga pānota la iti ma o lato whaamsinonga. Ua maua e le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi. Le whainu mera. E whaatu ina ai ma whausia le whainga malo fau. E peo na whaata oto mai ai le whawai. A o le i mai a aso e fast full ma le lima. Along wha le. O lona wingala. Ele apalaila i le principle po le doctrine of necessity i le mata upulea. I le ave e seo le fong of delight. E ta tau o na muri tai i le due process matulanga alo ia male mamalu wha pale mene. Nala na leo ta oto mai ai le wha iunga le wha msinonga mawalunga. The Supreme Court has now ordered an interim injunction e tau fia ai le tūmau. Le toe whaua wina o le whono le palemene se i vanga nā. Ua mai o na su ele mata umu mua lena o whai atuai nei. O le whao ngā ina o le a iata tau o le whongawhitalai i whai e lana pānota. Ai le o le vaenga lona lua. O le su e ina o se mea e wha te ai le whongawhitalai. A wā e le o iai i tutonu o le whawai. Lalane nā leo te whai atuai nei. E te tau la o na whawasenga mai. E le whawasinonga. Ma whaatūlanga mai i lona mana onga. Priority. Au mai i luma le whaamasinonga leo le whongwhitalai. I le whao ngā ino lana ai a te tau. A mai luma. A o le mata upu lea. E winga e whai mai. O le wha, wa umana whaila me. Lea ima se me o whaila ina. E wha te ele whongwhitalai. Ai sea. Wa tilo, susue, le lau, le afo i le lau pepa, ma toe tilo. There is nothing. Le ai ma se mea e ono wha te ai. O tu sia ma si pela mai de whawai. Lala fo lala na lewa leo na umi telo na lo tele mea. Lala mea o le whai e se whai unga le mea lea. Awa tali tonu mai lau tala leo whai atu. Leo ta oto mai le whaamsinonga. Le vaenga mua o le whaonga ina o le ai ata tau o le palota. Ao se mata upu e lote ai le whawai. O si pela mai le whawai. Le wha te aina o le whongawhitalai. E le ai. E zero. E nothing. E nada. Le ala o tau o ne e sua se mea. Ma tau ma whai e pāsia whātope ma whātū se lafo ma se whesini le aso le nā. Ena ia whai hai se pānota e tuli. Vai le ata mai o le whongwhitalai. Nā te le i talia ina le lafo. Nā te le i tuu ina mai le whesili. Iwa. Ai tu o tu atangata la tu ia, tu lai mo ese ma le mautofono ma le paramene. Talo whai le whongwhitalai. I lo na awa tele ma le tausinga le while mu, wa ova tele fo i le awa o le whongwhitalai. Wa ova tele lo na manatu i le tausinga le while mu. Nā lai ona le whaia se ulua i whai unga i le ulua i whono o le paramene lua awhe lua sifuma le lima. Lea la o toi tami mai tua le au. E toi whanga mai isi whonga whetalai. Awa ana sua atu nei te tonu o le whonga o le awhe o le whawai. O iaia se mea ta umai ai. I le whawai te tau ai o na turi le whonga whetalai ma se mea tau.
any provisions there in the Constitution, wa lewa na lato whaia le mea. Wa lewa na maua le unga. Ma tuli whaatātālo ma le whangwhitalai. But there is never. Alwhana nai manatu ai, e te tau una whaia se, teu te unga le whawai. And then, some provisions in place to follow parliamentary due process on such matters. E te lo lale unga le mea lea sa mō o tautua. E mā lōl whangwhitalai i le mata upu mua le whaonga ino lana i a te tau. O na mā lōle o whee le au laiki lea ngā o whemitai ma whaalia lia ma tofi le tofinga o le whangwhitalai ma le sui for whangwhitalai. No, whapea nātu. Awai le o where's the suppression order? Mai le whaamsinonga whapea e whaasai tātou na whaine o tātou tala mamanatu il mataupu ia. Le a tātou tala noa le tātou ai a tatau. Ai le o lotea e fua. Isi vaenga o whinaunga. Wala la tau whinaunga le whai fwoi o wale whau ke whinga wakua ula koue i. Na. Ana iai se me i wa lewa na pāle pomu. Uma. Out. Mal mawhala i ra whongwhitalai. Awa so e atu. Lei se mea. Ala na u whaatuai ai. Wo sa ili mai ma whauwhonga ma manatu. O nisi tangata constitutional lawyers and protocols. Tau whaofi le ma whaina toi whaofi se mea. Nothing can be passed in urgency now until Parliament is set to convene again. Ia lena. Ona tawalunga tuwaila ile o le tātou polokalame i le nei aso. Tātou turi matai i le aso o tai au. Ia, whapena fwoi i tātou talafou i vai whanua i le aso o tai au. Ale mea matau ti ala tūia. O soli tu la fono e whaao oi le oti i Samoa. E le o whaai titia. Tune matai mamata i tuina le tātou pora kalame ngā Gagaifo Faiva i le aso tai au. Nia whapena fo i male tātou pora kalame male whale tua ia e mele. O le malu i whale. Ia. Vea fo i nei a vanoa. Mori atuai alo whaanga mo onga le lei o wha mai senga ia wha pia fo i wha mawhan whananga i o tātou ainga Sape Star, tātou ainga the key family from Saleaula ia ona ole the Sua family ona ole tuua ole malo ma le usuia le whono e le sunga ia sua tā pena sua. O se usu mamae, sa ngā lulu e whatasi i le ngā ruenga wha i whi au tala i tala. As Mormon missionaries for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, i le tilo tau sanga u mabai. A mawhan whana ia te oele tina le ainga man whanau, o tātou uso ma tua whawhine e leo wawai atu o taunu mai ia. Le tua whine ia Soalo, Wesley, ia maisi o tātou tua whawhine mauso mai Australia. Ia, wha moi se teimi tātou te alea ngai ma wheilua. Ia, ai maisi o le whamawai atu i le tātou uso pele, le sunga ia tā pena sua. O se tangata mali.
e sau atala e mali. O se tangata tau wha ata, ma se tangata tau wha oso. Ia whai e sesi mea matautia e sesi tangata. Ia anga le leile atua. Ma tafi ma mala le whai ngā malanga. Tātou te whailoa i pea. A mangalo fo se leo le ona le nei po ai ona ingalo ia te oe le mata upu leo na ufa ia tu e nei le fong of the light. Yeah. Lua vaenga mua, na ave le whaamsinonga, ma o whaila ma wha maonia. Ua iai le tangi, e winga le wha o ngā ina, ole a ia te tau, e whai ai le pānota le fong of the light. Vaenga lona lua, wha ua whaila le tangi. Ona o lo o si pela mai le wha bae, e ma whai ona wha tea ma tuli le fong of the light, ma le sui fong of the light. A lea la o fina o atu au. Ua fiu e au tilo, e le ise mea o iai. Ma o le ala fo le na, ua mana na o e te tope, le whaingo se tu la fono, and pass it under urgency in parliament to do so. A o le mea moni, e le o si bela mai tonu, o le whabai. Ma, e le o iai se tu la fono le teimi le nei. A o le fo i poloka a toa ngā ruenga le parliamente. Tātou no nofula i mwhātalitari lali unga o le mea mua lea, o le wha o ngā e le whongwhtalai o lana i a tatau e whai e lana pālonta ina ia maua le lua vai tolu e te enai pe pāsia le tūlawhonu leo o te enai. Ia le tūlawhonu o whaamsinonga luasfulu. O le mwhai voi lao na whātū seisi whaamsinonga tū maoti e lua i ai ulu o le whaamsinonga. You see? It only makes sense if you really look hard into what is spelt and said in the Constitution. Maritato whawai. Se o baba ia tupo oi lea o le a sau e whawau ia le oi le sunga a teito. Ia. Lo whangia le tua ia maruia lau tau mawhtanga ma le sunga a teito. Ia whapena fo'i o na maua so na whinangalo. Ia malango malu ai fo'i. Ia le whaafonga ale atunuu i le neipo. Au te tuo tau i se tasi o pese lea. Ia so koe mare pese le atau o savea. O le nofo to tasi. Ia tele ngā ruenga o le sifi pō. Ia le whetaaloloa i lungo ala te tele. Ia tau sisia le sao whaatulanga ina. Ia mnuia telefoi ia le alo atu i tali ngā sua e mai se foi o si ngā taulanga ma whai ngā lotu le nei fiafi. Au whai ngā luenga tofia le tua na i tamam tina mātutua foi o le atunuu. Ia mai se o tau le whanau ma pui o tau a o tau iai i malo longa. O a o onga i le neiva i teimi o le tausanga. Tu o tau le pese spawn breezy, so o tuai ma le pese a le a tau sa vea le nofototas. Ia, o tau i lunga o le tātou api o fōlinga. Ia, whapea fo i le tātou Facebook page and our YouTube channel. I leave you with all the love in the world. Ia, e maise fo i. Alofa tele le kale sia atoa, ma ia manuia tā penanga, o ai e whemalanga i o taitai o le Ekalesia Katoliko ona o le aso tā ua. Ma le peau wha ma vai o lo lātou taitai le tamapa ia Francis. Pope Francis. His Holiness. Ia manuia tele le nei a whia whenua i le aso tau. Le atou sa versa iuli pesta tama le langi so alo muritalo Al Harrington tu manu vau la vele nei. So i fua mai manuia. There's a story of a young girl
and turned it into a miracle. I just can't wait to be the best and proudest father she'll see. So I can say, my little angel, I'm so proud to be your father. And so it's amazing how I see her, my little angel. I'm so proud to be your father. And so it's amazing how I see someone beautiful. Look at her now, she's my moonlight. She looks at me, I'm her sunlight. What can I do to repay her love besides just to look at her? But all I can say, my little angel, oh my little angel, I'm so proud to be your father. And so it's amazing how I see her, my little angel. I'm so proud to be your father. And so it's amazing how I see someone beautiful. There's a story of a young girl